That's right. Me patch of foul Bible, no never book get one on a pen and I say or pencil. Not feel Yankopon somewhere they bro if free neck could see if fear that say yes you are ma na otin kwamuna me nso metin kwamuni ahoden wo ho na ye san esia wo kasafidie su bi mu a yebedi mu nkomo afiti enne ekusi efiada asɛm a ɔbɔfo kronkron no ɛba ya wo kyerɛ so Onyankopɔn de ma no sɛ wɔmfa mrɛ ɔbo ba ofori amanfo na ɔne atiefo a etie maakye ɛnkyɛ no abusua atifia sɛm watchro say rely on God's strength. Rely on God's strength. Ose fa oho eto Onyankopon ahoɔden eso. Unia wo ne tika yi mohwɛ ne mudi na ka kyɛ ne sɛ minia fa wo ho to Onyankopon ahoɔden eso. Anopa yi baby bia wotie mi bia message Onyankopon se yɛmfa mrɛ ona na watwe yɛnka ho asɛm na simple. Ose fa wo ho eto Onyankopon ahoɔden eso. Minima ahoɔden a do ho ato so. Obi de ne ho ato ɔno ankasa na ahoɔden so. Obi de ne ho ato ɔno ankasa ne nimdeɛ eso. Obi de ne ho ato ɔno ankasa sɛ deɛ ɔsonwa ɔwɔ gidie sɛ entokwa bi pae a sɛ ne ɔsonwa ne deɛ obetumi agina mu na wako de ama ne ho. Obi de ne ho ato ahode a wɔwɔ so. Obi de ne ho ato ahonya a wanya. Obi de ne ho ato n'adwuma na warrior ne ma eso sɛ daakye me mei minim so ɔmobɛhwɛ me. Sɛ daakye minim sɛ me kunu ɔbɛboa me ɔbɛhwɛ me. Minim sɛ me yere ma me nsansi fam da. Ni nyinaa ɛyɛ ɔmo yɛ nipa ɔmo betumi adi ohwam anopa yi ahoɔden a sɛ wode wo ho to so a ɛmfa ho ne nia ebesie ehum betu asorɔkye bɛbɔ aprada bɛdwidwa sɛdeɛ wiase bɛdane abutu adane ne ho ayɛ bia no saa ahoɔden a me ne wo ɛka ho asɛm yi yɛde ho to so a yɛnsansi fam yɛnim ngu ase da biara da ɛno na de biam bɛkɔ yɛn bɔhyɛ asase so baabi a tenabea a ɛsɛ fata wo ne me no ɔde yɛbɛkɔ hɔ ɛyɛ ahoɔden a yɛka ho asɛm akyerɛw sɛ fa wo ho to so ɛyɛ ahoɔden bɛnya Onyankopɔn ahoɔden the strength of the Lord ɛna anɔpa yi yɛka akyerɛw sɛ fa wo ho to so. Okay, in the book of Isaiah 40 verse 29 through to 31. Isaiah chapter 40 verse 29 through to 31. Bible say he gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. We anyway Nyankopon asem. Ose na wana wode won ho to awurade so no oma hoden foforo. Na baby a won ayemra, listen to me. The strength of God is unfailing. The strength of God is believable. The strength of God is possible. Anopai fa wo ho to awurade ahoden so. Me say den fa wo ho to awurade ahoden so na awotwi se wo fa wo ho to bansere no akwaje abo wasene no. Se anopai na awotwi bosumi afi se wo fa wo ho ento ade bi enipa ne de ne nsa aye na wo de wo ho betu Onyankopɔn eso ene na ahoden so a ɔse emabunu wo mo ye adwuma bre na emrantie nso so eyade a wo mo nso so wo mo enan ahwinti no tehwe na nso so won a wode won ho eto Onyankopɔn na hoden so won a wode won werɛ hyɛ Onyankopɔn mu wo mo nya gidie ɛwɔ na hoden mu no saafoɔ no ɔbɛma ɔma hoden foforo na obetu mirikat a obenya ataban a aboa kɔdeɛ ɛna di saa ataban ne tu mirika no obenya saa hoden no. You will soar on the wings with eagles. You will run and not grow weary. Ubetu mirika a womrɛ
Obeye adwuma wo mre. Yedie ne beba wo mre. Anopai na watwi fa ho to onyame ahoden. So rely on God's strength. Kachire wunia, rely on God's strength. Yamfi ahon to onyankopon ne tumi ene na hoden eso. I know very well that sometimes life presents us with certain challenges. As our challenges, if you are not careful, it will test your strength and resilience in God. But when they will to onyame ahoden so a challenges in a presenting ho. Test of our strength will come and our resilience will come. But because odo ho to onyankopon ahoden so ntino anopai tie or see he gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those but those who hope in the Lord will renew their strength. Now wanga what they want yire ede won ho etu onyankopon so. Now what is sheni mu no wo benya ahoden fofora wo betu mirika wo mre wo beye djuma no wo beye yi a wo mre he wo benya ahoden obeye yie obedi nkonim ne awo ye bia no enya de a wo bebre ewo mu. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. I don't pay for how to a radin yankopon so. My cultural say challenges eba just to test our strength and our resilience in God. Eba be so na hwe. And into to be a wadwuma be said ye guo no eso ahoden ahwe. E to be a ware be said ye guo no eso ahoden ahwe. E to be a mmofra na so be ye den pa. Wo no mo kasa o mo nti. E be wa dwene say na me stubborn boys ne girls be na makowo mo ame from yi me mai. Because wo be bisa ho questions bebre no a. Ni nyina no e de so ahoden ahwe. Na so ahotoso a yenya ne say in this moment we may feel so overwhelmed. In this moment we may feel incapable of moving forward. But anopai, the American children say, Unyankopon asem, esisu dua a ese ynkran say, wanga wode won ho to awurade so no, obema wo mo ahoden foforo, obetu mirika te say abo okode a wo mmere san so ode akode ntaban, ene eba betu say mirika no. Medofo fa wo ho eto awurade so, fa wo wre hye awurade ahoden mu. Na fa oho etu ni nyansa ene ni nimde eso. Na watwi ka kire wunwa say rely on God's strength. Na watwi ka kire wunwa say fa ho to onyankopon ahoden so. God is able to do. He will do it exceedingly and abundantly and beyond humans understanding. And onyankopon eba babeye. First, obi obetumi de ne ho ato onyankopon ahoden so. Number one thing na was away ye chiroto ho. Acknowledge your limitations. Acknowledge your limitations. And the point number one, and yeah, Bible stress it on. Now for your DSC, Jitum say ampa. Ma hoarding to me yet, me nyansen to me yet. Only papi obe to me then want to radisu ye fully no. First, you have to acknowledge, you have to accept it. Say wa hoarding to me yet. Jitum say we mere. Unyansan tumi nye eniema ekoso honhom fam wani hu eniema ekoso honam fam wani hu eniema ekoso ne nyade a wodi wani mienu your naked eyes no obetumi ede hu eni ti jutum se wa hoden ewe awurade nsem nia wutumi ye nyina no ewe awurade nsem. So acknowledge your limitations. When you read the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 9, the Bible says, but he said to me, now okatre me say, my grace is sufficient for you. Me nyam edoso edemount, for my power is made perfect in weakness. And I be two means so edi hene ewo wo sinto emu.
my power me to me edi hene ewo wusinto emu. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Or say, dear dinkain, but he said to me in wakatira me say, ma domine doso at the mount, me to me di hene ewa wusinto emu, enunti mekoswa wa me ho ewa onyankopon ni tumi emu na magia tumi se memre na saa me mere yoni mu no ena awurade tumi eba be ye me kese ebe semeden na metumi aye ne yie. Edi kan ka kire se gitum. The first step in relying on God's strength is acknowledging our own limitations, accepting the fact that indeed we are so weak. And it would na man to you now or say, I am weak, but God Almighty. So you have to accept it. Say, oh yeah, mere. I was say we can't jitum say, unyansan to me yet. Obra ye boy wankasa unyansan wa adwenin to me yet. Catch when you say, me ankasa, minyansan ma dwen, entumi ma me mobra no emoni ye. Onipa wa hoɔden obetumi dia dom me aboa me amometimi abobra na boni ye ene onyankopɔn. So point number 1, acknowledge your limitation. The first step in relying on God's strength is acknowledging our own limitations. We must recognize that our human strength is insufficient and that we need God's power to sustain us. This humility opens the door for God's grace to work in our lives. We have to acknowledge that our own strength is insufficient. That is the point number 1. So you have to accept it. Jitum se we mere ewa braboimu. Jitum se uniwo bia apart from Nyankopon. And inti na do ho ato ne so. And inti na do we ahye ni mu. Na wo gidi se na ho odin mu e na wo bedi yie. Na wo gidi se na ho odin mu e na wo bedi nkonim. Ghana Nyankopon nti na ni mu nkire wo. Onka wo ho na na asem ya bai omma wo mu ntiase. Se ne be ya, it will serve as a guiding principle for you. Fa wo to awurade so. Fa wo ho to na ho odin so. Na ono na obeye edi ama wo. Ofre me obo oba. Ofori amanfo ye de si harmona ya makwan ama sports. Aba wakwan mu omu wi a ebesan ba. Na afa ye de aka nyina de atoa so edi ama wo. The take home message I ye de kon say rely on God's strength. And again, admit or acknowledge your own limitations. Sa niyama mioni ene ye de kofie ene. Jitum se wo wa ho adi ntumi nye. Onyankopon bi wo baabi a so no bemu a ene betumi ayiye. Human strength is insufficient to sustain. Nanso so onyankopon de ebeboa wo am watimi atena ho no mo afebo. Erade nkan ye ho na onti na ni mu nkire yen. Amen. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Additional Bagana Mamano pay Yamamunina Kwaba Sunkubio Abahin Canada 3.3 so Yatanase a good moon some evidence based sports presentation
ene di ejao ewo eye matching show yi esu midin Yoshua Kwabena ejenim Yosef Eji obetene nka Raymond Asheti Rat el produce show no from afar sanso na Benny Tomaoli enso ebetena eyemfiri nechi epiepia voices ahodo a yede eba ni nyina enso ama me emfa seda ema nwuma ko bi o maso ya semedi agudie mu nsem no enso ejao ene anopai Jubilee Hospital esu sebra Jubilee Hospital se ananopai wasore nyoma nkoye obodi ni mo wa wotinka say yes ampa oyade ankasa dia kona kopim Jubilee Hospital na fi yenhwe ntunyaro na sinyina ema one time na bibianso enkoye emfa ma outpatient service na eye adwuma oba ene na masan wachi akọ ene ya sanso na inpatient service na aba ene so na ebo adwuma edema ebia oba no person beda ho na a doctors na net for ejina so ehwewa sakwan home demand wabra utues kakuma bi afi laboratory no enso ebo adwuma lab biabi yebi ewo eye Jubilee Hospital pharmacy ho antenatal care na enso abadama apemfo sanso na postnatal care ho dema awofo na mawo wie no theater na enso aba ebo adwuma ebia surgery na operation bi na person ya be pm na fe yembo maternity ebi our Jubilee Hospital sanso de ultrasound na fe electrocardiogram machine enso aba when scan biabi ibetwa bi edi amount ma ne mafafro ma modun so re ma monya prostate mumbra na fe scan no yentwa ne kama emfa emamo kanso tin enso ebojuma ebia yare bi ehhehwe ho asemi kire wadwen so usuo fari so bedi nkomo edi akire unua anase wadamfo a fabedan Jubilee Hospital cancel ni tine na for monhwe en cancel kama na ohaw no echire enye din wani ina ohwa dia unhu o issue so wani hu abepiem ye beboa mabebia so akoye edi amount o sen opese utu pese o hye kaka na etete o pese ni no opalehye o sen a kopiem Jubilee Hospital na yemboa enso o sa ekwan eso wani ina ohwa dia unhu ye sebra yo iconic honman fidi ahyemuma woni yare nyane de behwa asa etuase one time enso edi amount diabetes na hypertension for no feel no pa bia no nchekere enso ekoso edmamo so wo fie wodwon bia wo bia na predena pomduwom enso atodia kopiem Jubilee Hospital canteen na fe yemboa afi insurance enso ebo adwuma ewo Jubilee Hospital say eye national health insurance and say private health insurance no nyina udbe piem Jubilee Hospital a yebeje na yahwe oye odan ababu road ya so amantra bridge ne so honom ene ewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi amount First Enterprise enso sebra ene se open multi TV se open DSTV se open Star Times Canal Plus HD Plus combo ni bi na open se uto na uyusu dia ni nyina no ayadia First Enterprise enso emma bi no ato na bibia nso akoye edema mfa no bia de bobia no ukopim First emma bi no ato na bibia nso akoye ed amount ubopiem a ye pena abopiem ya kachi a ye wasa na fe terrestrial decoders a eni down ma besan abodwa metenten edema ne bo nso ewofom afa TV ye bi aba Hisense Asano LG ene Samsung ni nyina no ebi ewo aye First Enterprise TV one mount ebi ho decoder stands ebi aba remote controller TV die decoder die no ebi available ewo aye First Enterprise afa di AC nsoaba AC no hospital bia ne brand bia bi bi ato ewo First Enterprise afa be pima ebia AC satellite no one fa medan wo de kodon bi wa fix ama fort aba ho esifa sa ha no bra ebe se fort no edi amawa sa ha no unsan enhia ne bio wo hwe chi akonya ni chumasi sport no na ebo nhwenim zanso eben shell free station no ewo achim odan 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 0269 305 785 na one First Enterprise enso edi enkomo K Afrane Enterprise kobi na dodo na enso efre no na yaba no yetonton air car ties edma air trucks na for small cars enunti no car bia uyusu bia na opel ties enso ato da chassis a kopiem K Afrane Enterprise na yema bi na to ni bonus form na bibia nso akokama edi amount went cables we no ayade amamululu timba no mo na mo yusu went cables afei hooks and afei shackles a yade locky
timbers car no so no dia K Afrani Enterprise enso di bia ba kopim na kwaje wo de na bibia nso enkoye emfa ema enya no ko a transformer oil we no worders na fe fridge air repellers no na mota use pa sa oil no dia K Afrani di bia ba ne bon from kopim na kwaje wo de na bibia enko kama emfa ema udo ni chiemu ewa abobo na sani road ya so a na se ne Akim State University no na ebo nhwanim se ufi abobo eba or left se ufi asane so eba or right fenamba ye na feji nchema esimidie 053 799 7412 053 799 7412 053 799 7412 na fe onike Afrani Enterprise enso edin komo na mom wo aye ni wadubiase nso a fitamu na se opa forest no ho ano onso behu ye wo ho eno nso namba no 054 288 9071 054 288-9071 na oni K Afrani Enterprise kobi enso edi enkomo na bibia akokama edi amao Ramen Barbering Saloon enso sebra etrain haircut ni star biabi yebeyi we akachi edi amao na sende honum na obia eko nkokrafo eko mpanifo eko mrantie enso eko afi asofo na dwumayfo nyina hono dubia enso dani echenti kopiema Ramen Barbering Saloon na otino yeyi ni kama enso emfa amao achim odan Roman Junction yenu se teams efie no eben ho afia bobo mpa junction no so na fitting shop no na ebo nhwanim 020-840-0859 020-840-0859 ana 055-271-6777 na one Ramen Barbering Saloon enso edi enkomo na bibia akogi edi amanyumakoro na moso yazena gudebu nsem ehyiao ene anopei Inano pension samase shase enso emfemfri Ghana Premier League no aso yodani eremwa na se Premier League ni sia bibia banawie ya sia mpempam no kasei ya hunu tima oje ereda samates energy ye enso edisia mona so na ni enso eremwa na se team saudo bebre na enso ko relegation na de FA so ye eba ene se dani eremwa na tizoma boboku ono ene se oje Ghana Premier League no edisi ni nice samates no ebenya 500,000 Ghana cedis 500,000 Ghana cedis ene se boboku a ya fan FC Samates eje enso ede gombotom na bibia enso akoye se obekaya na se last season no de oje no eje 300,000 Ghana cedis enso edigun botom enkanisika no 3 billion afiwe empirifo sama pajam enso edi komanima na se 5 billion na Samates eje enso de gwombotoma na report formo enso banano na nyom kwa omo amoto sumienu enso ayeboboku a na se odani eremu na Biana Stars ho na fe Accra Lions enso onu bia obi na agisika pudo no de egwombotom na odani Rewa Kumasi Asantoro konsono obisika mpinifo so omoje 60,000 Ghana cedis na omoje omoto sunsia omoje de egwombotom afe odani eremu na se boboku a ye friend Brekum Chelsea amusu obenya 100,000 Ghana cedis ede agu ayom botoma we sika hodo a yecheche enso de ma teams hodo amoje Ghana Premier League no ma omoto so from ba kokopim edu enso amenimu enkomo no ede ajao na yempiem enso the senior most national soccer team Black Stars of Ghana mo former head coach cum player Edma Ayer Black Stars CK Akono Charles Kwabena Akono ono ena yebopino yebisa ne say wo now your head coach Edma Black Stars eboa ye qualifies no yebobiama aye papa efan otoado nso beto aso de kofie mu ewo aye na se Qatar FIFA aye World Cup no enso emu na sisia de otinchen na enoma ekosai now ya appoint aye otoado se ombana fe ombeli di boboko no na bibia enko kama emfa emayen o say yes impenifo na sa na mona matu no ayade a na se ekoye pa enu ntino ayade a na se impenifo enhwe na se obibia enhwe na on support Black Stars na bibia enso enkoye emfama no o say 2 games a Black Stars e boy de na se ohwe nima na se papa bi enso betime finazat abanti support ehunhia no ye emfama coach bibia enso enkoye emfama ye ona no si no ochema na se yade a qualifiers de e betime qualify kopie mu enso USA Canada na fe Mexico World Cup na eba no emfa no se Mali na fe Chad mo Central African Republic ewo mu no Ghana stand better chance say team qualify ekopie mu ewo World Cup no emu
the fact that they've given him a long-term contract says it all. I mean, this is what we've all hoped for, meaning that he will have time to prepare this team for a long time, at least 5 years. And he needs our support. Everybody must support him. What he's done so far in the last 2 matches, I think is very, very hopeful. It looks that the future is bright. We need to support him. And of course, look at our attacking options. We create chances. We are good to go. We are, and so if we continue like that, and probably work a little bit on our defensive abilities to be able to defend very well. We must be able to defend the ball when we don't have the ball. Going forward, I think we've shown a lot of good signs. How we attack, how we create chances to score goals. Even in Mali, even though we won, we created chances, which was very, very good for our game. And so I strongly believe that there's a lot of things we can do in the near future. Nothing should stop us. Of course, we have opponents like Mali and the just past match and the rest. They all want to get there, but we stand a better chance. We former head coach Adwuma the senior most national soccer team Black Stars of Ghana Charles Kwabena Kono them come and oteno wafana no ensi onuma yakoso ebisan say now the obia player obonidinu aya Mohamed Kudus osina kandema West Ham Black Stars so bad dem boni aya na kwere nimpa ye na manfo ekase Black Stars no kwampo no yambedu team no around ono Mohamed Kudus na wo ya former coach Adwuma Black Stars say na woka o say yes Abranten there now Ghanaian players so mujo mudin enso obom Europe and Africa no Mohamed Kudus stand the top o him Ghana Frank na bibia so ekoye Adwuma Ghana odina no si no wasanso ekasa de for Abranten fan Thomas Tepate say ene Ghana ye hear good pitches no or say without good pitches ye ntima konkuden emfa nko anim coach CK Akono nkomoni. Well, I mean, he's our star. We can't argue about that. He is our star. He is a person making waves for us as far as Ghana soccer is concerned. Ghana is concerned. He's the one who is making the name for us, and so there's nothing wrong with that. However, it's up to the coach to know exactly what he wants to do. He's a good player, a young chap who has developed from the youth to this level, and so we should be happy to have somebody like him. We can't do away with that. Our fields are not really good. These guys play on a high level football, better pitches and all that, and so we have to understand them. Sometimes we have to make them feel comfortable when they come here, and so for Pate to voice out something of that sort, I think there's nothing wrong with that. We need to work in improving our fields. We former head coach, player Adwuma the senior most national soccer team Black Stars of Ghana Charles Kwabena Akono. Yanani everyone be pimu e wa chemu dan aya kutokuras bobo konum suni komon fe form fama ene anopero dan ni remu a na se coach ono ana beji omo eremfi ahohiam aya wa pa fani coach Desmond Isabotwi na dan ni echo pano abeji 5 matches pe ene so be ye ho adwuma de ma chemu dan kutokuras bo omo ama se relegation na se so omo pampa so no omo be yire edifu no edema na reporter to dwa ene so pano ade ne kuma kan so de agya o se emre be wura bobo konum pe ade adi nkan ehu ye ene se players no condition yama nkoyie afrodani eremo team ni mu a omo training enso nkoyie eni tiama players no na omo fitness no e wo fam ohun ye pe no ka chom se amo pejam fitness ni mu dia enya de nkudumdie no omo betumi adi. Oh, okay. We back to Kuno. We drew Odano. Now, I'm a pattern that the draw down there say 145 or so. But in case of say no, I'm a train that but me to say no move you. And so you more boys say 4 o'clock. You better train. You was on my train. Now you 1 hour 30 minutes. You can me show the condition of the boys because they were training there. How the see or not boys more condition now. Over home, only condition is over home. But in first training, we say there was a problem with their fitness level because as a player at that time, no, I got 5 matches. I said we are fit to end the season. And the fitness level, and I'm going to say yes, you have a problem with the fitness. That's why I'm going to win. Because when you are fit, you can run the extra mile. You don't get tired, and you can play even more than 100 minutes. I'm sure the first training, I have to bring out some conditions to keep the standards to the certain level. Everything I have more than 90 minutes. And when you can go more than 90 minutes, you can play every match at the hour. You can play every match without being scared. You move through every match. Yeah. We ayan komano bia na opano edija no amfara no asi wa dani eremu a o se enya fitness nko a na se na ha tim dan Kotokurials na fe odani eremu a na se unity ade unity nkabom ebi eni bobo konim odani eremu management edi kwesiri obi otwato enso eya bobo konim a o se nkabom pa de atim dan Kotokurials for enso eni bintimpenfo enhweram toto niama se de ba ya unity ni odo enso eya bobo konim football development. What I saw again is
there was no unity in the team. There was no unity in the team, right from the management to the playing body. Because football, say you're footballer, you're the CSC. First of all, the president of the team must be very transparent. If you want your team to progress now, then you're a CSC. If you're a CSC, you have a setting. I say coaches who are very straightforward. Say it as it is. Make sure for condition and tactical, you can see the mistakes, you can see where the wrongs are. I mean, mistakes were. I won't say we also. And it's very convenient to say it. Say, no, must have more problem. So once the sound, you hear the sound, then you give him the chance. If you can't do it, you bring another person to do it. Or next time I will say, no, until I get me, anything I'll be, come forever. Obi, if you are time and cry, if you are not to me, what's to me, say, Muka. Bia senators etia obiabe so so be come there will be peace in the team so bia be the just departmental in the team boy a good football team so bia the team dey say be ya obi an go ka obi asen but say you sorry na go catch you say we see that telling the person oh your mistake you say masa dey oye na here masa you are not going anywhere. We ayan komono bia na pano edija na no ebesi kura no ana fei ode afutu nsem ane nkwanshen nsem na advice eko edema bless nini na waka ere chachim dan kotoku bless nini na so omo shom sapo munsuo no omo hunu so omonim no han enso eda wono munti omo konkone pa na fei omo training na de omo mfendi agro o se sebi o bless no wutumi ensho omo se ebia waware anase o sebi empra bia ma one no enkodi agro na mom wo ye plan no ene se otu hofo na hunu se games ewo wani ma akobo a ese ohunu kwan be fa so ne ma enso betumi akoyi edi ama wo. Okay, it's a motive bia for make a change say masa one kasa shede ewo na sisi concentrate on your job because people are going for it so be obi at the training unko ni because they are working on it so jin one kasa wo you get say fata now make sure say the bia we correct you now correct straight to instruction and make sure you deliver every time now you have discipline say when you tell sorry you want to be catch your prayer say more for ba omo ya painful but you have to know how to do it say be ya and distribute game. We ayan komana sa tim dan kotokuru aye coach obeboye emaniama ekoyi edmo Desmond Isabotwe nkomo NSM dia jawo. Yakasa adefa aye kotokuru as omo relegation afie omo escape ye no former player edma achimdan kotokuru as playing Kwame Dogbe ono former player edma team no prempren die osina kan edma aye TFA Dubai Rush or UAE hona brante no enso eboni game edipa edmo omo na yatwepin no ebisa ne se wono still na obobo na wafi Ghana kopiem or UAE a kunimdie no eko edma na otise kotokuru as omo battle for relegation no na hoye osena fe otise kotokuru as omo skip aye relegation no na etisema. Seriously manage because that time I'm about Ghana and I'm home say I'm last match no money anketi so I was like oh ready boy and secure relegation because you know we have clubs about premiership now relegation to first division from first division straight to second division example here if I say Oko United now even couple I'm work on my home say team no more down more dumb ko match and Yamankoye. I was like, oh no, and to me Banisa you have a free premiership. Now I start go back to first division, I start go back to division 2. Now Banisa Krapo Ebema yeah players the cry value players the cry value better form. So me my friend boys be because na me boys be more boys be contact. And we go one off for platform be so I catch him, I motivate you, I catch him, say no, I was somewhere there. I'm forget it. Say even couple, say Yamankoye and I say be financially problem on Mukrapo, they have to forget about those kind of things and secure because we aya Prince Kwame Dogbe oye former player ma chimdan kotokuru house nkomo ena watini prempren de osina kan UAE TFA Dubai Rush honom ena brante no enso ebo ni game a bibia akokama ede aman Hariza Call enso aya former chief executive officer ede maboboko a wondin ade Accra Heart of Folk ono so akasa ede Heart of Folk team no ose Heart of Folk in prempren na se ade directors anase board omo wo no omo nti football ase na perfect Togbe afede ayade obo adwuma pa nanso onyankofo pa nonom enye adwuma team no enso afa ntuma pa emfamfra oso omo time na omo pay attention with the players and ntino na omo lose game basa
where the club is going now, they're never in 1 or 2 or 3, 4 on the league. So every morning when we look at the papers and we find out house is not doing well, we don't feel good. So we are not against anybody who is running the club. Togbe is doing his best. He's doing all his 100% best. But he must have people to work with. If you look at the board, they don't understand football. I think maybe Ivy Moss understand. Frank Nelson is not at the board anymore. And how do you see this club can run? Those directors at the board, do they follow the club or they meet the club when even in the camp? You know, footballers, they are like women. You got to visit them. I remember the late Jones Atukwefiu. He will call me maybe Thursday or Friday. Harry, where are you? I'm around. I'll be coming. By then, me and Bote will be sleeping with the boys in the camp because we wanted the result. And Stephen Akwetetu may be there. We all, Ernest, Maxwell Addo, Ernest Kwashi. Friday we go to the training ground. Then we sit to the boys, they sit in the balls, they go to the camp. Where we are, we cannot lose a match. And really, we will never lose a match. When Osei Kufo was a leader those days. We Harry Zako, former chief executive officer, CEO, Edema Bobo Kwa Wundine Accra to folk in Komo, and our Tenia Konko Phone Crusoe. Yenani Remo Nkofo Kroso de Ansa CFM free UEFA Euros na eto January 2024 de nani Eremo na se games out on Australia eto Jasei na esi ekoye Romania transfer boy academy and sama Ukraine and to me Antimada Braka Endra Belgium transfer ema Slovakia for chombo na kanaba kwa omo to me anti Austria transfer ema France ebo na kanaba kwa omo so to me anti na Nyankopon ya doma 4 pm no Turkey transfer on Georgia ebo Portugal 7 pm on so transfer and the Czech Republic at the Aboni. YMPM Chelsea Bobo Kono Gan Aya Franco Zola or a former player at Chelsea now on Oswakasa or last season. A Chelsea in Bonnembo Mambo or League Nimuno a place me and Sambia Moto Munitin na Ambua Manyoma and so Ankoye and from Chelsea or Sabranton Dindicano a Kai Havertz a frame Mateo Kovacic and Jorginho or see place me and some way and the course with Chelsea. I'm a Chelsea and Fantom Femfra or Premier League Kremo last season. And then Yankopon Adwuma reporter told you and I say 8 a.m. here and I saw Donny Eroma UPL games out of told you 2024-2025 fixtures no and soon pin for Equatorial Fee omo a release na near Equatorial de Abanina and so at me by the moon command bino Ariajao. Sergio Ramos, a former player in Madrid in Prempeno Sinakan Edema Sevilla. Reporter and second said 38 years a brand tennis on Sevilla Mario next season. You say Sergio Ramos a Jemu Esiakan Edema Aye Sevilla View. Crystal Palace a brand Magui reporter told you and it's £65 million and this guy is Yadoswa Brante team beer a Panabesia kind of money there. Utumi Etuarian Sorrento Primo Abesia kind and so amount. Now a Brante fan Mason Greenwood also a former player Edma Aya Girena Boboko in Prempendia or a Manchester United player na Kwakwes a Brante no Nyado Betimi Atlanta United Adwuma Bionintino United for episode of Brante no Juve Akinitisa Brante Omuhiano £40 million down so no Ombetua and then sorry Valencia as you say Brante fan Mason Greenwood omo ehiano na Emra sama yokokosi NSA France for captain afana Kylian Mbappe game ekoto dwamne Austria obo de karaba kwa omo Antimi Anteno Mbappe akwakopra na nipra mu adin ye professor Brante no ne hunimu abuse pu amase ndwa na semoja na Brante ensu epu na ma ensedan koye enfama na reporter toga NSA Brante nya de a ye ba koye na saju bia omo gidie mapa se no betumi atono game domanim omo Netherlands no Brante afana Mbappe ebetumi asia kan Edema France national team no Kofi we so na fan stemnsi Andrew Lumin so reporter ban Sasa Brante no obi fi Madrid na nearby ne say Madrid say Lumin kra fi Madrid da enya de omo ba activity Kepa ne de no manatena Madrid as a Kepa ne boni wo form and intino omo bejan kwan on sanko back to Chelsea you see captain in the morning na trust bibia no obi o bibia no obi okay bibia no obi na leave now academy for Yeah. I'm saying Yankopon Adwuma justify. Live now academy. I will Kofodia all nations. Park so. I'm saying from 15 years to 18 years. Yeah. Into no say over that range of age. We bet me akona fe wa ko join na bibia so akoye dem. Ewia di mun ko bi na beba. Mami Chia Mohammed Enra oyemi shu kama. Okay. Mohammed owo director papa fi on on the opposite. Okay. Oye bicycles na there on. Okay. Enra mama nam papa. Captain in the morning Obobo for the man for trust me din yo shock up na Jeremy Joseph duty nka Raymond Asete Rat and Benito Mauli e produce show no Obobo for the man for over
to you. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo achen Ediba Ahenkan 93.3 FM. Obuoba ofore amanfo emamo achen Ediba Ahenkan 93.3 FM. Young faster than confirm other sports team. Joshua Kwabena Jenny, Kofi Ejiri Ben Mauli, and Wamwaka Kanho Yedonga see it was the amount. Bringing the time check, Sam 37 minutes. So Sam 38 minutes after 7 a.m. matching. And only you made anything on Fremi or Boba or 40 Amanfo. Me pacho and tempasu yan kona womwa
omo edi omo awoda na omo edi omo de no yen hwe ne enka ho asem fa ema wom. So this two more than two omo di omo birthday ne dada esi su biem di ama wom. So once again, a glorious happy belated birthday is going out to you, Daniel Ochre, aka Danny Scofield Pace. Happy belated birthday going out to you, Danny. Odan Bruni. Sanso and Aaron Odoy. Happy belated birthday going out to you. Bio Kwabena Clinton. Happy belated birthday going out to you. And also Samuel Nana Upoku Mafo. Yesterday was your birthday. Nana Mafo no tafro. Happy belated birthday. And also to you, Justice Kweku Kodie, aka Kweku Kodie. Happy belated birthday going out to you. And also to you, Felix Intifol or Axim. Happy belated birthday, Felix Intifol. Nana Amwaku Jumper. Kumase. Happy belated birthday going out to you, Nana Amwaku Jumper. Anti Simon and Nawamu Eduamudian Fantua, so Minister Kingsley Ofori, 22 years old today. Happy birthday going out to you. And also to you, Nana Kwiku Anane, Bosheba John Tete, Anthony Akwesi Adai, Gifty Hanyon, Asari Abigail, and also to you, Diamond, and also a brother and a colleague with a media general. Hey, Emmanuel Samani, it's your birthday today. Happy birthday going out to you. Isaac Bequin the Great, it's your birthday today. And then the final one, Patrick Finn, Dr. Finn, Mr. Finn. Happy birthday going out to you, bro. Live long and prosper. It's way more any on ID one I would die and say ya can't and some papa the actual woman. Yet I see it was so that into your brack into your foot, you're not the senior woman at it was so the amount. With that I pay or that chinti. What aroma? Ma yemfa ema wena yentwa so. Bro, focus must push yourself because no one else is going to do it for you. Or that chinti, push yourself because no one else is going to do it for you. I was say one kasa motivate you ho. I was say one kasa catch ho say. Enipa bi betumi aba mu bia baba beboa. But helper, yes, so great. Helper, and no betumi encourage you more. None ya we and why you who free wakuma when why ye no. One kasanka. Push yourself. Obi betumi aye. Obi betumi akase o me boa. But say boa no one kasa wan boa ho a enye ye.
ɛno nti anɔpa yi brɔfo kasa mu yɛsi push yourself because no one else is going to do it for you. Nea woyɛ bia no wankasa hyɛ wo hu nkran. Wobɛtumi atie nkran hyɛ nsɛm no bebree wɔ radio yi so. Nyankopɔn bɛtumi afa yɛ so no wakasa bebree. Na yɛka ne wie na wankasa wamfa anyɛ adwuma wankasa wanka nkyerɛ wo ho sɛ deɛ matie no mepɛ sɛ mede ɛyɛ adwuma a yɛaka wie but sɛ ɛbɛyɛ yie wɔ abrabɔ mu anaasɛ wobɛhunu sunsunsansoɔ no deɛ ɛyɛ na ɛmu fa kɛseɛ no a ɛwɔ wo hɔ ɛno nti na anɔpɛ yi yɛsɛ wo daakye nti push yourself. No one else is going to do it for you. Push yourself because no one else is going to do it for you. Oda chinti anopei de de ebre wo eno no yen kasa nche ye de besi ha na yakoso asre wo se odachi enti bo wo ho so ka kire wo ho se meye na beye yie na yire wo ho na ye ampa ebeye yie nsuso erade nka wo ho odachi enti Northern region. Northern region, you see NPP supporters be na omakwa attack party communicator say oka ensem we call to a efa Hajia Lariba ena Dr. Tia Mahama Kabiru wɔn ɛka wɔn ho asɛm na ɛno ɛna ɔkyerɛ sɛ party communicators no nkɔmɔ no anya wɔn de ɛne nti wɔn teɛ na wɔn nso so di mirika a wɔn kyerɛ sɛ wɔn ankasa wɔn nwia no yɛsɛ wɔn akusi abam ne papapapa a ɛnyɛ asɛnketewa nti ɛneɛ okɔ ɛyɛ northern region hɔ nom a aberanteɛ ne sɛ wɔn ebi fa n'ani ase. Omo ebi fa n'ani ase papa a omo kyerɛ sɛ asɛm wɔ kɔɔto a ɛnya ade a wɔso yɛka ho asɛm anɔpa yi member of parliament Edema North Tonye Owura Samuel Okujeto Ablakwa obedi ɛdɔm anim na ɔma proteste ne nyinaa ne ɔmo kyerɛ sɛ saa 60% stake a ɛwɔ 4 hotels a ɛno no ɛyɛ Social Security and National Insurance Trust SNIT ɛdia no wɔn kyerɛ sɛ ɔmpɛ so wɔn egya mu de ma Rock City Hotel wɔn tɔ yaka mu asɛm wɔ ha na wɔn de akyerɛ o na ɛno ɛna protest ɛkɔ so dendenden a wɔn protest no anaasɛ ekuo no wɔn ɛyɛ demonstration no wɔn din ne sɛ hands off our hotels demonstration a wɔn yɛ ɛnɛ ɛna ɛbɛkɔ so ɛne nti wadaroma deɛ ebesi wɔ hɔ biara no nso yɛ de mu ama ne bɔ no ɛde ɛbɛbrɛ o. Na yɛwura Kennedy ɔhene Japan so akasa Kennedy ɔhene Japan ɔkyerɛ sɛ abatfoɔ no ɔmkɔkɔto primaries a emu showdown nyinaa baayɛ no sisi a ɔmawie ɔmato aba na wie na ɛyɛ binom sɛ ɔse nkrɔfoɔ baa ne nkyɛn paa nkrɔfoɔ baa ne nkyɛn bɛka kyɛn sɛ ɔpani te wo ho na sɛ deɛ wanya fans wɔ kuro yi mu no sɛ wote wo ho na sɛ woka sɛ wokɔ independent a presidential no a wobɛte ne tekra na ɛno wɔkyɛ sɛ da bi ɔno twa ne mogya akra no a MPP kala ɛne be pia bonten ɛno nti yenim ɔmo ni Kennedy ɔhene Japan supporters ɛna ɔmo ni Bawumia supporters sesia no ɛwɔsɛ ɔmo nyinaa gyetum sɛ abato no de ɔmo ato awie ɛwɔ mu sɛ nneɛma baako mmienu bi kɔɔ so ana ne bonyo so nanso so mpanin sɛ ɛfie chi ni abofono nti ato aba na awie dia a ɔmo ni MPP supporters ɛna ɔmo ni Kennedy Japan anaasɛ Bawumia supporters ɛno nti showdown fo ni nyinaa wɔsɛ sɛ mu nyinaa monka sɛ it is possible we yɛ Kennedy ɔhene Japan ɛnaano nso so ɛyade a sala ne die ne kɔɔ so ɛnam so ama mpanimfoɔ bebree no a ɛkasaeɛ ma yɛn mmɔ yɛnnuanom Muslimfoɔ no aba so hwɛ sala no sɛ ne ɔmo di ne kamakama no a na ɛyɛ ni kasɛm paa yɛnnua ba baako a wɔ aboabo ha ɛndra ɔno nso so bɛdi yɛ sala
me ka ni din a ebia na me nuanu mi bi nim ye bebu ni din na ya da na se kwaku apomboko de apomboko na nso nyame adome nso me ho ye pa se we ni aka say barka de sala na se den barka de sala barka de sala kama omo occasion bia ye kan dabi sala na sana I think so mo kan no barka de sala e de fitu na sana ye kan no waje so barka kan omo ye fasting break bia barka de sala yes okay say omo sala enti ye ma ye nyina ye ho sala kwaba okay enti fire na ntimu na the one krata no nso ye mfa nto ato aso ye ne nkomo bi wo ha na ye de ato aso anapa no nso abapa minute aduanan wotwe me matiefo ni na tema makwa baba ahenkan 93.3 FM so the one krata do abadwa so na poso enimasi adwamde baba so mu anidie kwan so Madaroma de meka bia no na DJ Kobike aka medwe me ho ono so atam de to Facebook live intime kan na nso ani edi akire ti se de ye kan de o class no teacher ni no yesua reading ene ties ade we pan teacher ni kan na book ba ko do anim na nso udu ani di akire kawe na ama entiase no ene ade ne kan ayede dem de hyase aye the Daily Dispatch de rubo krata the Daily Dispatch de rubo krata edi asembia ban watwe atifisem ne se breaking the 8 na aseme wom nie eyonimnyafo Kennedy Japan mrahye bedwani wo Asen Central ena ekasei owura yi nkokwa preso be presidential candidate ama NPP amanyoku no afi nanso antentam na no namso na nanu ehu so ne Dr. Baomia no ne isi akan wom na atiasi dwom a wom ye campaign ama NPP amanyoku no enum ena owura Kennedy Japan akase yeni NPP supporters eni yeni okay osi wo mo NPP supporters nemum omuni Kennedy Japan supporters ana Dr. Baomia supporters nemum omo NPP supporters asema o kanon na so jirema o ye NPP o ye Kennedy niu so ye Baomia niu so ye hwan niu munna mo ye NPP for manti monfo odom modum na munye campaign no emum wo muni yimu bia e ho no na dem de to aso enie a court akache Chief Inspector of Police say onko so antwe exams entrance exams onko so antwe na onya promotion eno ne asema o kache Chief Inspector of Police Daily Dispatch de bokrata ene disasem wi ebai na yetu emabunu fo pa say ansa na ombeti ahwe obidom uya babu na ansa na beti ahwe obidom ansa na obehu obi obepe no obeti ase a obetumi ne no aye bibia ede asembia beba no ye tumaburu na afo say before that was ohun say nipa no ne sickle cell status etisen efutu ede ma obi ano no titu ne babunu no ene mo amware no yesi ansa na oni obi betwempena ansa na obeware obi no hwe nipa no ne sickle cell status ansa na wakwati ahwe ni dum Daily Dispatch kratafeto so du baako ena ode sasem wi ebai ne nsem obi ode ban enam eno no Daily Guide obokrata ena meto aso akom Dr. Alhaji Mahmoud Baomia eno a edel ada a wo mudi yi ena okasa na otre se afia ba ye kwakoto no enye kasa ena ye kwakogina so ato aba ena enye dedeyo ena enye ayi bia numdwade bia dabi Dr. Baomia sa afia bato no eye adwen ene nhyehyeye ena Ghana fo ko gina so ede ato aba adwen ene nhyehyeye unim dia wodenam ene ye begina so ato aba afi nemumnya ade ovuru bia nasema oka wanum sei eno no adanta NPP okay we ya depa yesi BC for exams on ba betwire June ya na mo start exams no ene yesi ayi parliamentary candidate wa ko support BC foi wa support omo 5,000 Ghana cedis odiama wonum so monje enfan entoto tunyoma mo ko na ade akwotwo mo BC enso hwa etwato kra no enho asem eda Daily Guide delbo krata enim Africa greatest victim of Ukraine-Russia war. Na say Africa. Mampeni nanado eneka say. Na mampeni nanado asomo kan say Africa anu say. Ye how ke se ba kupa ehia eye Russia Ukraine to kwana ebae no.
nipa Nanado Dankwa Akufo-Addo His Excellency kasa asem ya kire no Ukraine former company Zelensky ena ye mampani Nanado eni na din hyemu a o kasa asem ya kire say hey broni Ghana Africa ye problem kese ba kopa mo ntokwa mo ne Russia fo nyan ade ba ko be ha Africa pa nti Nanado aka ni pain atre Ukraine mampani Zelensky wanom say His Excellency entehunfoni edanum say daily guide ena de amane wi ebai the chronicle de obokrata ena mikum na the chronicle de obokrata ena ode chief of staff mamia ono na Ghana abadwuma foni na otua won ma no okase mpu okase enhye ebehye okase enho ebehwa okase ntoto a ebetoto mami frema opare na mami ena nimfoni da sei ene adi adwadufo ba ko mienu miensa bi mfoni atoase na sede mo boje mami frema opare so no enya asem ketua kumasefo adwadufo na bona baso na omo ka che Dr. Baumia se mamu wei eye nipa bi a sankodini ye ne running mate oh enka ba bua papa osinka ebe bua ma breaking the 8 no ebe yefo na ebe sanso abam ama NPP amanyuku no enti kumasi adwadifo ene ka che Dr. Baumia se chief of staff mame no odemufo oyo too much tinka be ya konfa ne ne running mate nanka wo monkopre tumi no the chronicle de obokrata eno no onumnyamfo fori asiama yeso afo akwantu nsem so transport minister na opese akwantu hyehyeye ana akwantu nsem ewo Ghana no kopese sakra nnuamam na opegya nnuamam enya Ghana mpo enko ampo ose Africa nina kopese yes ade no nanka buama akwantu nsem eyede na yenyamfa so firim na yede bibua yeman onumnyamfo ofori asiama Ghana ye transport minister ene this assembly etudwa ewo the chronicle the rubo krata enim the new crusading guide the rubo krata the new crusading guide the rubo krata de adesede akọ ama ayi owura to forcing ene ambulance won sensemi ene ese odi adesede akọ ama court wakosere court ti ehun asem se ye asem no ye nyantu baby ye nya kire di kra na wompe baby mfanto the new crusading guide the obokrata ene tin sasen we hu ebaye na menko ahanum sei galamsi onsensem Baumia's campaign strategy days NDC Portum berema ene ka se Dr. Baumia campaign na oyi no strategy a odiye campaign no teze awoso NDC for wo musuro papa oya strategy o use na odin kan avesete ayemfo asofo mpenufo ene amuzami mpenufo asumkwa wodo mpenufo ni na odin kan miti wonu ni na wi obesa tie gumanka sai campaign odu kumasi se hwe onante ya no cheche adwadifo na odi opeso hunu no abechia no di opeso na 2 no na 2 di opeso ka high steer driver no aka high just strategy a Dr. Baumia use no ena owura Paul Chum very much say anodin na ama endis for womoda omonda the new crusading guide the obokrata ena kasa asemwe minfri enumwen na minko daily post the rubo krata kani mampeni owura John Dramani Mahama no kani Lodina Mahama ena ofre endis amanyuko ni mani na se amanyuko na womu no na efie kura ya busua nuclear family kura no entukosim na amanyuko omamu ni na entima Lodina Mahama se akoye party kese se de eden a munga mu wom eden a nentitwitwa be wom eden a kokonsa be wom eden a sani manuoma wenina ebi be wom ti ede emfa nkabom ema party no entima Lodina Mahama frɛ NDC amanyuko ni mani na se mu na de asiade empapamu aba party no mu no montontwene na moma enkabom endi hene se de be ya mo betumi adinkunim ewo afimpinu ene adwenunan aba mo ba betui emu daily post de obokrata ena ebosa amani
na Daily Post de obokrata ya esan bo amane say hands off our hotels demo na say hotel for wọ́n say adwuma mo ye no ohawa wo mu nam no ohawa wo mu nam no intomo ba be ye ho demonstration a eye benade na say ne ya ene ya wo mo ye sa demonstration no ho asem Daily Post de obokrata no e di aba the Daily Satellite the rubokrata ena me to so e di ama Dr. Baumia running mate ho asem ya no sesi akwakoya asem kese na no na meka se running mate ya twenya Ghana fo ahwani mu NPP mpeni fo ahwani mu etita fo ahwani mu ade mada enti ama sesi ebinum kura yo madwen se assembly member bi kura na ohye no kura se o chalade ndie me na ya de be running mate o youth organizer tumika se running mate no ye de be mame cause ade no mahwani mu a emanti aza akoyefo obia na okabi ade de metumi anya na DC so okabi na MP kabi ade de me na ebe yimi o enti ama manfo ahwani mu abom pempen ache running mate ho asem no yesi akoya asem kese ye de Dr. Baumia ni ato no si a onwinwin a wahye sepese e da Daily Satellite de obokrata mu a oka ho asem e wa no si na nakumia se adenti na yema woma etufu magudie wo kwaye mu no adenti na yema omo tumikrata so mo mfa nkoye adwuma eno ne asema na nakumia ebisa sa adenti na ye kwaye na ye bon ho ban ye betwa bitimba daache ye di bi beye books ye di bi beye pencil ye di bi beye nkunya ye di bi beye apono ye di bi beye mpadua ye di bi beye nyoma odo bebre na ye to sa nyoma weni na daache betumi anya afrim no ye totwene ne ye de ma obi otufu magudie ne asama ne tumikrata alliance say je go and operate in the forest, go and destroy everything, condemn to grabu na ya mani tumikrata so nko kwaye ni mu enko se enua na kumia se adenti ena sa nkrofo no yema wo mu tumikrata so nko ye kwaye aye bon ho ban ni mu enko tufu magudie ontiase obisa na Daily Satellite nso etwa kwaye bretuo pa wo hwa ase baby esi ahemfo de ehoye kusu ehodu kwaye na mo atwa ba nso emodu tum se nyi nneoma wom nti kwaye bi se obekom na awo wom obekon kranche wom atwen wom jata wom oson wom ni na yebetu ni agu yese minus mongongo di dwuma wom onko se bibia na muyifu magudie emra enho asem eda Daily Satellite de obokratem minko ehumasuamu en so afo hwe Ghana ehumasuan so onumnyafo Dr. Yawo Osei Adutwum okuta abasobodie adebu anum si ya ye chese yabona baso se oba be ye education minister yi odin sakaye abagana ehumasuamu Dr. Yawo Osei Adutwum obeye education minister yi odin sakaye abagana ehumasuamu enu nti yabona baso Daily Satellite de obokrata ena di asem wi ebai Daily Graphic de obokrata ena mi kum kai se de obokrata na poso di abadwa ene benada ena mesi adwa amede sumu ewan kan 93.3 FM machi dwumadi so Daily Graphic de obokrata mi nkumen Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ena etu omanfo ni na fo se abaye ba beto no wo mo mani nko enhyehyeye a yedinam nemum enye esum anum de no is different kakra obu on mas yo Dr. Baumia me Ibrahim me pepeni nti meto ama Dr. Baumia sanso no se pepeni me frebo no me northern region nti meto ama northern region Dr. Baumia said da bi abane ebeto no enye esum kwa wodo ne ebegina so ato nemum enhyehyeye a wodinam eno ena odi ye ba begina so ato aba kane mampeni owura John Dramani Mahama akasa ena o chese omaimu ba oba no oba ade ba ko oba bedun dwuma ye obia sede obia betumi atena omaimu ama no ho adwono na soma adwono eno ne ade ba ko oba no oba bedun dwuma pa na Daily Graphic chese owura ato forcing ede adesede ko asemdibia fa asema na asema akwakodi wonom no se nko kwakosere
nanso court abato atwene Daily Graphic de bokrata ena di wi aba menko Ghanaian Times de bokrata mu Ghanaian Times de bokrata ena kane mampeni Owura John Dramani Mahama Endra edo ada a ekoso ya wo mu breaki no kama yedi yei na osom no wo mu som kase ba kwa mu ye wo mamu ena Owura John Dramani Mahama kwase kokan se afia ba ye beto no abato no de wom se nipa be na famu de huhum famu de nso ho na huhum famu de ene Nyankopɔn ala ai nananom obia wo mu a ka biegu me wo huhum nna no wo mu so se yesere wo mu enti Owura John Dramani Mahama se afia bato no se be yasomdwe a empaibo ene adetede de to ahụhụm akua udu anim no eka ho bi enti ose ye mompaye ensrese aba no ebeye asomdwe afi eno ne asema Owura John Dramani Mahama eka ewa anu musei Ghana Health Service yesi Winiba Specialist Hospital Medical Director ya shane se onya adwuma oye ma onye adwuma Winiba trauma Winiba Trauma Specialist Hospital Medical Director say owo bi esi tese yale ni ba ku bi wo mu ko hu se wawu edan ram enu nti Ghana Health Service ahye se onyai na adwuma oye sisi ai cause untumi nkoye director da hospital ano na nipa ba bewu saa keka ato momonten so na yebusa wa ene nanam onum ti se di odi aduane a ehye dabi na ti se St Francis School na uye peni na the school ya no na yet kitchen ye aduane a enye na yebusa wa sama ene nanam onum saa dabi dem so muti na yi ene genius dia spare home we the Ghana Health Service one spare home o se director no go and sit aside na diakoso no ye kase to adwuma so a ya anya de nti wo mu ye hwemu die besie bia no wo mbete wo nka e wo ho Ghanaian Times GT de bokrata mediasi okay medasi bebre ma yemfansi ha no mo so na yentoa so emfa ema medasi kwaku enin kusibu adum beka me ho emye de bokrata mbo so no e de ema wo hwe obre no asimansia ena aboapa anopa no nwotwe ehomaache eni dwumadi ni din ofremi obowoba ofori amanfo a glorious happy birthday and confirm Isaac Affol aka Pablo driver Pablo anopa yi wa me nya nte say wa woda happy birthday going out to you osenya wonko a oni ama shalom enti Pablo happy birthday ama shalom onso so happy birthday enko emfa emma okay ma yanto adwumadie no so sere medical ka kire no maache eno eni dwumadie no edin yemfa aseda nko ma boafo madaroma Star Electronics ekrayimu anopai se eye fridge ena wo pe air conditioner television and as a washing machine and I will pa decoder type bi a wo pe no me pa cho call no ma won sabe tumi aka bi san so na dish and a TV cables no so brand bi a wo pe no call no ma won sa ebe tumi aka na wa hye ne so dia ma me pa cho ache mo dan one Ghana Commercial Bank no na edi animhwe Ghana Commercial Bank no ne di animhwe opani betam ade ne fato so ansa na wakọ Ghana Commercial Bank hono na womo ene no edi animhwe sanso so ena akọ na abro sign hono ano Liberty Lane ni ho anso o sign so won nkrabata ne bi ewo ho enomo okọ NIB Bank no nso so a adjacent omo ben womo pa ewo hono mo asinfo sunso owo Mama Doris Drug Store no animu hono mo asa akwantempon no dompem kwan no so ha ena obehunu Star Electronics ewo eya na wa frɛ wo mo 0244121987 0244121987 ena 020554
7623. 0205 547623. A number of friend Star Electronics. And so to me, AJ was so. Or see and control say a home appliances and Kwana Opedia and Kobebia. To me, the capa and a brand honor when I was Sabecaning in Ibi. Neniaman so dear. Oh, F for pa, what it is so come. Afrakuma Community Hospital, so say me in Canchero. Say, umpomu do dona wo pe baby akwa kwaje ayaresa. Eye Afrakuma Community Hospital. And I may come for the amount Afrakuma Community Hospital. Or say department no Dawson. Oba OPD no ho lab test theater. Sanso so ena labor ward no so ho children's ward e wo ho. Ni nyina mu no adokotafo nurses a wo mo nipa ho abotre. Omo nyina e wo ho a wo ba wo betumi ahwe na watumi aboa wo na wo ho ato kama pa 24/7 ayaresa ayade omudi ho dwuma den amasaman na ayaresa bie ewo amasaman no udru eye Stadium Junction hono mo abum se taxi rank no bisa taxi drivers no se ubesi wa Afrakuma Community Hospital omunsi ho omobeye omeka kire se you ombe ne sa pepepe mpacho eya na wadaro ma wine sa ede amayen unimo obi a etwo tete no a etwo owo doctors a wo mutirimu abobbew na omwo nipa ho abotre e wo hono mo a wokwa a obetumi ahwe na wayi two no ama ho ato kama 0597005963 0597005963 eya number obefre na watimi age wo so enti anopai mu edi echi wo social media no so especially Facebook ne WhatsApp no mo hu se ye promo ye graph work bi e wo ho no mo a yama etiefu edi echi wo ho enya ne ntie dada se anopai ye nsabeka ye nua ba Mrs. Beatrice Annan Esquire or ye part of the national communication team edima NDC sanso so na NDC wo mu legal team no osan eye member wa ba apua mantem ha no mo a enye ono nko an beba oni Kojo Dankwa enso ye regional communications officer edima NDC anopai wo mu abekansa e wo fie ha ye no mo eba be di enkomo wadaro ma obe joining on Facebook no Ahenkan 93.3 FM questions bi a wo de ma yenua ba you betumi ad join wo ho no na wo de questions ne dia ba ye bi bisa ne kama e de amount ye be ye radio offer offer and offer Jones atwa ye wa ha I see enti enche ye be ko ho no na ye de enkomotwetwe no ahyehye so e de amount ewo eye station yi eso some 11 minutes after 8 marching eno ani dwumadi a wuguso a wo etie enti wo call no mo a question no fato ase ye be kenkan ne kama e de amount ewo eha eno mo all right enti before I make on my mean for win trim na mean call mo hono mo quick na yemfa nkomotwetwe ne mfa hyehye so Ahenkan FM Intertown football gala no so e baso den unse ena no kwasi ada yi ena yen ya ha no mo ball no aye bo no ye de kwa awieye ebi mu chese ka de nanka hearts of folk nka wo maso ya ye hyepa na uhwese de omo e qualify ye de free relegation zone nim na nkrofo ye dede no ye bi say ada omo age cap na ye se da bi ha se pa na nka e relegation ena ni tira yi a we free mu na dede wo krom sa how eh yara di Yakopon 1911 abrabo baby omdi abeduru ni ti ni nyina akwawieye sa na Ahenkan FM so e de Intertown football gala no e de ebro nti free na ekoi nyina no obete ho asem a ye beka ewo eha utie yen na wo aboabo dance ne manso across so odan kwanta wo achiase suedru abenase baby a wo bi a wote yen kan wadaroma monkika mo humbom ye pe 18 man squad momra na momra mesi akan ni bi wo besi akan no abotae ne e baako
yɛde mpanimfoɔ free Kempon Academy eba ama ɔma baba bɛyɛ scouting na saa scouting wei no bɛnam so ama nkurɔfoɔ bebree no a ɛnya akwanya ebinom bɛbɔ wɔ Ghana ha ebinom nso bɛkɔ aburukyiri mfasoɔ no yɛ bebree saa nso so ɛna yɛde branded Ahenkan FM jersey ɛka ho trophy nso ɛda so a wode ho hyɛm bi na wotie yi a saa mfasodie nyina no nso nsa betumi aka wo deɛ 024151 2388 0241512388 ɛyɛ number a wobɛfrɛ na wone mpanimfoɔ adi nkɔmmɔ anaasɛ wankasa kra bɛtumi aba Ahenkan FM adwuma mu ha si yɛsɛ deɛ asɛm ehia no na otu ho kwan nti wobɛtumi ayɛ ne saa kama ɛde ama yɛn na aboa kama paa alright nti sɛ na madi kan ka kyerɛ wɔn yɛn sa kampanimfoɔ fie ha no mo na nea wadi wɔn anim di wɔn aba no yɛn ankasa yɛ wɔfa Jones yɛbisa na se yɛbisa wɔfa Jones wɔ hɔ fa ɛnɛ wɔfa Jones wɔ ha wɔfa Jones atwe ne ti wɔ fie ha no mo a ɔyɛ parliamentary candidate ɛde ma NDC ɛma a ɛwɔ akyem ɔdan abatoɔ mpɛsua so nti mɛhyɛ aseɛ deɛ firi ne hɔ ansa na maba mpanimfoɔ aka hɔ ɛno mo wɔfa na apombɔkɔ deɛ nyame adombɔkɔ na yɛhu akyɛ o yɛnokorɛ ɛfie ha yɛwo fie but yɛhu yɛn wɔfa wɔ ha sɛ megyiri sɛ biribi ahyehyɛ yie biribi ahyehyɛ yie ɛde rade ase anaa mo sɛ adwuma no wɔ fam saa ɛhana mo mpɛ sɛ mobɛyɛ ho dede before ɛbɛ pii no na kyɛ sɛ biribiaa yɛ okay alright baasa akyem ɔdan NDC biribiaa yɛ okay deɛ nyame adom campaign nso ɛkɔ yie ɛgu so akyem danfoɔ ayɛ krado sɛneɛ na no kodwodo nkwa bɛka wɔ ha sɛ ɔmo gye ɔdan seat no saa pɛpɛpɛ na vision ne te anaa biribi asesa wɔ wiem biribi asesan a mo gye seat no yɛgye seat no akyem dan seat no deɛ bi si ɔdaada na afei biribi wɔfa BBC okay enti Ofa Jones na mwedi kan ate ne nka no parliamentary candidate edema NDC 2024 wɔn candidate wɔn de no gyina mu ama ɔdanfoɔ ɛno no alright nti minua Kojo dankwa nso afiri Kofoɔdua atoa yɛn ɛwɔ ha ɛno mo Kojo apombɔkɔ deɛ minua nyame dɔ yɛhono yɛ na mo nso nyame adom ɛna no ne yɛte sɛ mo ba ɛne yɛsan te sɛ bibi foforɔ asan ɛde mo akyerɛ baabi mpanyinfoɔ sɛ sɛbe mfu dɔɔso a woyɛ ne nyinaa nti afei ne yɛadodɔ mu a yɛtumi abɛpie mu ɛwɔ da ɛne ne mpatam nti bote yɛnka se yɛba ɛyɛ nokorɛ na mmom na nnwuma no dɔɔso na ɛwɔ sɛ yɛyɛ bi na yɛde yɛ bi nso ɛto akyire ansa ne yɛtumi abɛpie mu ha nti ɛno nti ɛna mote yɛnka se yɛba na mmom mpanyinfoɔ nso sɛ agya ɛbo agya no wanya aba bɛduru adesa alright yɛda ase papa ɛne na mame nkɔ yɛnua ba hɔ no mo menini hyia tama JM ba Eastern Region tɔɔ no na n'ani abere no ho atwerɛtwerɛ deɛ ɔboa o ɔtwerɛtwerɛ paa Mrs. Beatrice Anan Esquire mache mejo so menua bɛma na bibia bɔkɔ obi di em bɔkɔ ai bibia bɔkɔ yɛde ɛno nti Eastern Region ha wo baayɛ no wanantenante mu kakra asɛn na ɛmu tiɛ Eastern Region Eastern Region deɛ me free her partially my husband free Eastern Region me free her partially into me baayɛ no near Eastern Region fire mama no mini so and no ebe me say yenya very fruitful engagement na ye tre 24-hour economy no attrete mamfo nti me gidi sa na power nso obe mama akwenya bebree o mama 4 hours ke yes ye ka no ekwan because momfa etiefo emfa nchame bitwi ye kra ye kan bi gumu sa afi na mi sia nti omfa nchame yate all right nti we are part of the national communication team ne de na ne ekosoro ho no mo nso no nim yira JM ne abusuafo no and a running mate om ho te saying I ho ye pa anapa we me di nchia efri yira John Dramani Mahama ho ene ne running mate Professor Jinana Opoku Ajiman ena me de broye nyina ewo odan ha na ebeye me say ohwe 2024 abana ye kwa akoto na menua we no enye NDC ne MPP asem
enye amanyosem na de bia ye no bebia ye man no edru no e wo se ye nyina ye njintum se niama ese se obekaya march ya etwemu ena President Nanado eko parliament oko ye bibia ye friend of the State of the Nations address na enomo no Nanado na aka se ahokyere ye womu ene tibia ye womu no ohwe ya bakom nsema 40 years ni ebintu yenda asia ne se President Kufuor betna akonwa so no se enye kra na nti sei President Mills betna akonwa so no se enye kra na nti sei sana President Mahama nso betna akonwa so no se enye kra na nti sei na niayehu ne niayehu in the past 7 to 8 years na de ebinsida bibia essay se ohwe niama ye gina so de hwe se oman no ye koyenim ana ye ba ye chia aban ankasa ne nkrata edi ho adanse se minua enye ene edwadifo ebre ukodwoma ye ntompo na wapai se obi mbeto emmebunu bebre no ebre inyuma na dodo na ehwe nim se anka omubenya aye no chese enkoyie ene national security say adia nkrofo titru begina so ahwe ede ato aba eye inyuma nsem na hwe me ne wo kasa no ni abroni frɛ no inflation nyama buo rate of unemployment imebunu dodo a eni adwuma ene exchange rate yesika sama ho den no ay amano ne bebi a yehwe so hwe se ekuro ne ikoyi ana enkoyi a minya bibia se enkoyi inti se meka ne sana na meka se afiwe mamomaye nye me ya chimnin me ya santinin me nkrenin ye wo metu ebusua we mu esanse se ye nyina ye koto aba ye to aba ede pre impuntu na MPP for eye bibia yanhwe ne yi a ebe hayen esanse ye dru bebi a ye koto aba na ye jai sika egu krom inti asset tumi no ye ton inti omunya tumi a se omode be pre impuntu nyuma no na omode pre ejapade ama omo ho ene MPP for bebre a na omo fi odan ne Eastern region menwa kohwe nkran efi a omo tamesi wo eya na mebisa me ba ha ka na mebisa se na adan na omo besi fie kra omo mbesi wo aha na kronu nso nyefe ene minister na ohwe bola so no sika na won empase ni made wie mu 16 million cedis a eye $1 million we humpo se ye wia na se minister ohwe bola so e wo saska na ene no hwe scan so wa afa weni susu inti ye dru bebia amanyosem eye nenso e wo se ye mfampri impuntu se ne ye be ya se ye NDC fu ye MPP fu obia be hu se tumi na politicians apre no se wan fam pempuntu nyuma amwatemamufu a ye betimi agitumi efi ho sa no bia ba obebo no homoden esan se hwe me no wo kasa no ya ye radio ya ye TV se uni MPP ni ete radio so ana TV so na o kase o Eastern region ha yebeye ebia abetifi referral hospital a nanka akakakra yebewie
na oba odan ha kra mo modern lorry parks a ewo ha NDC na ye maamo ye ko zongo clinic NDC na ye ko odan nkwan tanum station NDC na ye dabi ehɔ no de nyabotire kakra emu de he na wo kan odan kwantanum de no is it a new one and an old one no old one oh okay and na mo government hospital e wo odan ha kra theater wo ho NDC na see emu hostel emu dormitories ema atefo SHS 4 any food bridges na eba no rural expansion electricity kra NDC bon homodin eden kanea ekonkronkro enye odan ha kra eastern region baby amako bia no utimi hu se ye che national development no obi enye bi okay ene MPP minister kotena radio so na yebisa na se ohwe Ghana nyina aban a wenye sika sen aban bia from Kwame Nkrumah time epepemene eye MPP aban so a wabo besia sen aban bia from Kwame Nkrumah time epepemene eye MPP aban na saa sika no mode ye den se na be ya timamufuo hu beto mo a menua eya no muntimi mobi eya na because hwe anka eastern region no odan mone MPP fu edidi ye papa from 1992 ye to abebia na se modie nima entimi nko ye ma MPP nanka ye kampuntu nyumei anka me ba ha na me hwe se MPP beka se aha no mifi na unim omo running mate aye ne na ebe na po o se MPP fu de ye koto aba ade omu hia pani t-shirt minim se ohun sa video na ogina pinsie so ka se MPP fo mpuntu nyuma de enye omofe ye koto aba eno ne se ya mom t-shirt o kan se de wo kan ye sa no kan ye me o betimi ko YouTube ko YouTube o kan se omo ntare no omanfo na ni gye ho nti na omo pe wanka se bia omo mpe mpuntu ni omo hia ni dare so ibe ye kwa campaign e betimi mama misal say ye be ye wo minister wasade ne sen se o ye minister menua anapa wo beboa me say ye bonkomo wasade ne sen so bi ye minister na sade ne sen o boa me unse me chini cheda nke nanka wa boa me esan se sa wo be ye minister wo be ye president wo be ye vice president wo be ye DC mpo wasade ne se be nia obeto ye no obema na ye yie na se omu koto aba na ye se ye njina ye nyuma paso entimi nkan cheti mamufo no se ye adwuma pase nti monhwe so na monfa ntoma yen nenso we no kan wadam kranka de beche no nenso tumi gina abonten ka se oh ye nkrofo no de t-shirt no mani gye ho nti ye de t-shirt ne mo a aba no ye betimi enya okay me da se yemfa no fancy na yemra oto a wo de aba eastern region hanum no what has been the message a baby amakoko nyina mo de ma omanfo no me ya to ya be ya message na say minya the say the we na me kan no emra yera John Dramani Mahama ebe fi akonwa so no wo hwe eka Ghana di fiti Kwame Nkrumah Prince so ebe pem da osori fi akonwa so na ye 120 billion cedis minya sa eka no yehu enyuma yera John Dramani Mahama de ye sabi edru baby kra na MPP 4 edi ne ho agro se chese waye mpuntu nyuma saa esisi adan akese ne nyama omo tu ne din commissioner general essence oko baby a no commission project inti saa project ya mabobo ye cheye eastern region district ni constituency bia nya ne de kakra eneme na o kasa no saa eka no efri 120 billion cedis edi aba 658 billion
just say MPP nkwa at the more than 530 billion account asema America ne ayim hwehwe asem tu se ohwe yera John Mahama sika onya ye free ye mfa ngomu ye taxes aye jeje ni nyina no onya a little over 200 billion ene MPP for enya 1 trillion 1 trillion e ka na wotwi mu a ne pepepe no ntimi nwie eno beka no o pepepe wan hwa unwie 12 zeros 1 trillion nanka mene wo kasa aban chese minhu de wi amenka no kana mano amfum ade a e wo se abanye anka yebeka se ye di nkomo ye se president Kufuor time o si district hospital we wa ha na ebia o si miensa na NDC fo aka se yen ye si enum ana 10 edu right na nkomo na ye bisin o ana ye nso ye bisin o na sa na ye politics na me ne wo kasa no MPP phone to me nsi o mo bon kase ometimi si regional hospital ba kumpo wo baby ana university ba kumpo ana district hospital ba kumpo se omomu si from scratch ewie hwe se yenya covid yare na yetumi enye sika se na ye che sika ma MPP parliamentary candidates se sika ye de be ko etia yare no nti se wote o man bi mu se mu na ekana amabono ekana mne o hwe krata ye de be dan yen se emebuno a enye adwuma no omo ye 14.7% che se baby at 2016 na nkrofo onye adwuma se aye 100% abohu sa amienu asa abroso na o hwe World Bank say ansa na nanado beba eba betina akonua no so no na Ghana ye wo mo a omudi hia sebi ene omo a ebi omo bibi kakra nanso from 2017 na nanado be akutua akonua mu no omo a na omo nya hiafo nanso sese no ye se omo abeye hiafo no eye 850,000 people eno no betumi ablemu ewo president no ni inability or dey be a policy be dey ba and aye nyina ye aware of the two we are seeing na enya Ghana nkwana ebinum so I impoverish wo mo minya why mo na impoverish wo COVID-19 untumi nkan yi free and impoverish why mo ye ma bebre adwuma if you want some kan Ghana sama na world ko other countries minya de bi ene ekohwe ene mpacho revise wo data because no America crowd in fact edu baby na UK for a pan crofo say omumo omukro no be ye adwuma because adwuma wo ho a ye nya crofo nye omu COVID-19 ni crowd ye ho omu edu baby UK for pe truck drivers nurses just adwuma no COVID na crowd na di adwuma bro omu oko US unemployment and democratic the Democrat omu pride na say the employment is very high into more per labor force. Until onto UK visa na bana ye bi ye pe work. Say no dia awo no mwanya free number. Inti COVID no na say no so COVID by. Na because say ni awo kan no na awo no UK visa US dia na. Say na COVID my. But say na COVID ba na o kasa improvisation. Improvisation bi a uni. But say nyina be di adanse say ba ye microphone bi di free. Me patcho nye no kreda. Nkrofo bebre ye yomadi. Uni means ye media stations in mo akofie because of that. Born into na ye yomadi me nyama menchero. Emra COVID ne bae no. Ye nye sika 21 billion cedis. Enye me na me ko na na do nwa be ma na be kan. Ke no foriata. Sa 21 billion cedis no. Sika ye de kutia COVID eye 8 billion. Enti ye kae no wen. Na saying auditor general at the report na beto one minya eya yem hye anapa we me kan wan hwe nkofo bubefu ya chesi kenedi
ye de bi utumi hu say yetumi fa 88 million cedis ye say ye de ko vaccine enem no kasa vaccine in my no di sika no nso ye hu na onkai health minister edru an omoton no $10 ye say mo bia ewo ewiase ento sa edru no more than $10 ono nkwa de o se obeto no be $21 esan say ye sika no ye nim ye de ye enya ndc fo na kan ya nti saa no mo say ye sika no nti meka ne saa no se wo kra wo se covid asai Ghana me say aban hwehwe ye boni nti na asai Ghana ba se covid asai Ghana na aban hwehwe ye boni nso asai Ghana minia ye ntimi nye nyama na ye before covid no the same way ye nyama after covid esan se covid asai Ghana me say ye nshira ye nyasika bebre na ye say no imebunu na omunye adwuma no mo be ye den emma na ye kodwom ene ye koto ade u benu aduane kra na wo koto mu na uye mistake 3 days later when timi anu asa amu no na wo say o se de minya hoho bi nti mensa nko back enko to sa amu no 1 kilo kra be ka wonsa no a obekọ na price na sesa nti eno nso ne ma ne beye den adwadifo ne beye den ye sika na aseya ene se emma kranya maba businessmen kranya maba na nyama na be caport esan se emra na okra no na dollar ne ye ebia 13 cedis ansa na nyama ne bedi 6 weeks abedu no na dollar na bedu 14 15 16 nti ne budget oye nyina no na chese asay nti ye ntimi nye nia MPP fo eye na ye ntumi mfa nchechire ye man ye nti Yera John Dramani Mahama say ansa na economy ana ye sika sembedi peno e was say onfa nia broni freno the 24-hour economy policy emra enunti ni sa 24-hour economy dodo na abebisa say eye dien eye aban hyehyeye bi a ye de ba ebema inyumakuo ene aban inyumakuo nso ebe ya ejuma ni abroni frene 3 shift nti obi be ya ejuma anapa akopem ewia obi be ya ewia akopem anajo obi be ya nanajo no akopem na napa no nti 24 hour no na de bia no erane na menwa oni mienti adodo na apese omonko abrochire no abrochire ne nienti a se okwa abrochire ena uwo gidie se ubenya adwuma ye ne se omono mo ye adwuma 24 hours obi kwa anapa nti se o press obekwa America okwa America ebia ne oye American ni no ono baba be ye adwuma anapa na wapon ewia sani ebe ya wa ye Ghana ni nso benya kwan akoye na ewia na wapon anajo na ebia Nigeria no nso besimi enya opportunity nti eye sa 24-hour economy eye 3 shift system na nkrofo miensa ene ebe ye ejuma one line no 3 different people and 3 batches of workers ene ebe ye ejuma no na maka ne sa no bebisa say ye besiden aye sa 24-hour economy na ye kano ye wonyama miense bi a Yera John Dramani Mahama ede ba ebema sa 24-hour economy aye ejuma ni edikan eye ni abroni freno tax incentives no so o de oti cheaper so be boa me say eto aye gege no ebia fan say mitua 2 cedi o so otua 50 pesos aban beti so ama o se ne be ya na se obekaya NDC in the past 3 years no your campaign strategy na sesa obekaya Yera John Dramani Mahama no ye nia your friend the building Ghana tour inti na ye ne inyumakuo ene nurses doctors ekuafo ne obi ehia trotro drivers taxi drivers ye ni obi ehia ye ni kra ye da ho a eye me no kasa ne kra ene ebi koso e won kran nti ye ne
companies omo kuo batan a ye friend AGI share no asem omo kan ye nse ade mienu e home no baako na ye aban taxes MPP aban baye omo di more than 30 new taxes na aba eto baako 30 sending enough for parliament both minority and majority now enye no credit e-levy so hu ni a minority for ye ntumi nka say minority e ka ho meboa but omo kan ho bi no. In fact parliamentary hazard will reflect say na minority for ant na hokra bi nti omo nka ho I'm not talking about e-levy no say me ma example taxes are did ama me ma example ma example of taxes na did ba ho nti na we ma example ya wo bebre ho mo kan anu ti mo na examples send na ope o de bo number me ma examples yentie o ma me number o ye din komo minua ye din komo na wa ma me bia ope 10 examples na NDC nka ho me ma o 10 de ba ho I once tie former President John Dramani Mahama o se enye niema ekoso parliament nyina na o ye hu dede ba ku bia ya na more of political way no ba we ni ye hu dede ma example of dede ayeye aban ede emission tax buy you say church drivers any taxi drivers ni mo amutwi trucks ni obi owo car bia no so wo ka nkwa no betua emission tax aban de buy no NDC fo amfo aso da nti me nto aso yes nti enye ni nyina na NDC taxes on stamp duty ene ukoye bibia oto asase na oye mistake na also ko stamp ya aban say wa increases our tax NDC for ya amfo all those taxes we boycotted esan say Dr. Baomiaka ne ka say uti omanmu na o tax nkrofo bebre a ugu enyuma na se momo ba ye na mo say taxes na ewo ho no from Nkrumah time JJ times our taxes ni nyina adoso na mumu be yi wo so na mumu de more than 30 abeka ho a eno sa na se nyem na meka yi o adenti na se montimi mpo an endi mo bohye so se mo bete so a enya mu de anka munja no wo ho mpo ma mo mfe bi nka na mo de more than 30 taxes asamba nti enyumakuo ne se taxes na ho mo okay nti NDC ebe mo sa tax incentive sani ebe ya sika anka mo betua ama aban no omo betimi di ahye ejuma ni mu biom nti mame ma example me wa downfo bi a owo cocoa drink factory okay na ene no ne workers a oje no omo ye 50 ena me bisa ne se na ade na wo twen se NDC aban beba ansa na wetimi aye 3 shifts no esansa wo betimi aye 3 shifts ne sesia eno say eye no kre omo no ton drinks ne mo ye university students na University of Ghana nkwa students abro 50,000 but a day otumi produce be 1,000 nanso de we are aban the taxes na ba no so produce more utia more taxes na se wo hwe tax a wo betua ne mfaso anka wo benya wo sa extra production no enya ade bi a ebeboa obi a nti better no men produce nti se the sa tax incentive ne brena ene omo ana omo ye adwuma wo ho na omo ye 50 no obe maintain omo ye 50 no na waje another 50 a omo beba adwuma ewia no omapon anajo na wasaje another 50 a omo beba adwuma no anajo no omapon na napa no okay nti nkrofo 100 a na nkomo tifie a ene no omo nya adwuma nye no sa 100 no bekọ akọ add up nti sa na biscuit factory beye sa na cocoa processing factories ni factories bebre water ni nyina ene bebie wo bebia sa na beye se ne beye a immebunu no benye adwuma na unim se eya ye kan 24-hour economy na obedwen se ene ye se ye factories ne pe
ɛna ɔmo benya ho mfaso debi me no wo nyinaa benya ho mfaso nti aha no ɔmo dua cocoa yes tell me my example madam fo no ni cocoa drink factory no or the cocoa na eye okay nti se ne auto 100 bags of cocoa se or the extra 2 shifts ne beka ho a and the obehia additional 200 nti nya auto cocoa no won ho no se odo cocoa 5 acres a na otumi produce sa bag this or the ko be 30 acres 50 acres esan say demand no air dosu obekaya ye wo Kwame despite oye neat fufu yes ene neat banku ne sa anyama fufu no ye de banche na ye ye de brode na ye nti se ene omo ye one stream production no be ye most of the reasons are nti omo ni factories no wa ha na ye taxes no nti abind the sign incentives ne ba ansa no be ye fufu dis oto banche no nti banche no obeto anapade obeto ewia shift obeto enumwe shift nti omo do banche ne nso dis omo bie omo farm no msa ne be ya ometimi a supply industries mate but the ana ebi no tai kan say kan say ya mo kan de o ya sum and fortunately for Ghana fo nyina ne ye nyina no NDC fo nyina so no mwanya ekwan no aba ban mu pen incentives a wo kan ho asem this is not the first time one yate NDC ba ban mu first one me kra me nim kra na personal me nim say pharmaceutical companies you know omo incentives ni bi how different and na am okay here from previous one nti mama nche ohwe nia waye bi da e na ose obeya ye gini di so obeye first one my incentives but ye hunu ho shift here kan they be mama nche sa incentives na ye de ma pharmaceutical companies na ye 20 billion cedis na sa time the pharmaceutical companies no eye NS chemist no na unimyo no mo ye pharmacists no mo nye pharmaceutical company eno no wuti pile na o pedru ato na wakọ drug store na wakọ to edru eno na ye frɛ no pharmacy ena ye ka se inu a ye use wo Ghana ha nyina ye kra nanso se uko school na ukọ ye pharmacist na wo wie a inu bi te se para cough syrup any basic medication I desire no ye betimi aye no wa ha nti we transition them from pharmacy no to pharmaceutical companies and ye be ya omo be produce ya ye eduro ni bi nti ukọ pharmacy na ukọ to eduro a ya ahwe ukọ to malaria painkillers a ya ahwe dodo na ye made in Ghana nti that was the first phase. So we established the industry, the pharmaceutical industry. 2 weeks ago, omo be share era John Dramani Mahama, omo dana say, omo say, baby oni omo ko see ye no. Aban ba ya 7 years we ntimi anto aso amomo. Nti afa no omo san bebo no kokose oba. Me man you say ka do mo so mo pe bio equivalent center omo scientific English kakraka because omo nim say onu no timi ye. That time when that 24-hour economy shift 3 shifts I can once na enyama won na it wasn't in the picture because essence na ye more besia 658 say na na do abebo but say untumi so nka ne say because looking at the dynamics NDC 2012 NDC 2016 enye pe me mentias ye me can say dynamics are na wo 2012 and NDC wa ban 20 copim 2016 to abano na enye pepepe na no fan to ho sa simple sa obetimi dia tutu wade na ntumi fan tutu ho obetimi dia tutu esan say yewura John Dramani Mahama obefi akonwam no na petrol of gallon ye ton 14 cedis obetimi dia tutu ho na dokno ye ton 1 cedi ene eye 5 cedi petrol eye 65 cedis but obi so person politics obi so betumi akofa from Kufuor time obetimi akofa now they are compare hwe aban reality aban bia betena so a ken nyama bekosoro nyama bo ebekosoro kakra nenso ne wo se enha wo ne se the rate at which it is going President Kufuor efi akonwemu no ne dollar na ye 1 cedi 26 pesos we ye
Bank of Ghana data eya na nkofo bebre say 1 cedi enye no kre na ye 1 cedi 26 pesos yewa John Dramani Mahama ebefi akunyem na ye 3 cedi 92 pesos BOG rate inti ohwa sika ebeka sa dollar no ho no eye about 2 cedi 50 pesos. That's the margin. Inti President Kufuor Jan wo 1 cedi to say the way President Rawlings so Jan wo over uye redenomination dia ni obeka say ene bia 20 pesos. And President Kufuor so di 1 cedi beka ho. Inti aban bia ba ebi beka ho. Me patwa me ba o. Ade a wo be fa free. Me ba mamenka me dollar ni na bisa me asem we. Okay. Inti say 2 cedi 50 pesos abeka ho. Ne ene obi ye free 3 cedi 92 pesos e dia cost 16 cedis a onya o de on menye calculation ahe na abeka ho. Oh ya mame yetio oh ya na me pese wa onya calculation ya mpadwuma mame yetio oh ka over 12 point something cedis e na nipa na abeka eno no minya anka o ye trader kranka ene guta so ni guta omo di dwafo nyina omo ekuo batai no omo be share President Mahama we no man kan wo kukuo mu omo say yewa John Dramani Mahama edwadifo afewo because omo di dwa aha no minim say aha de mu di dwa mu ye business pa nti me say me be sia business ne kra ye wa sa omo asia nso da no mo asia nsanda na ukita 40,000 cedis utmi at the top dollar $10,000 na nyama obetimi de $10,000 akra efia manoni aba no enya de keto ene disa okita 160,000 cedis ansa na wetimi ato $10,000 minya untimi nka se obetimi de atoto ho na nado na aka kire o se untimi fa ntoto ho because for the past 40 years ade ato ye na ebinto ye nda na why na nim why no nim ni ekoso sen na nado onu mu ka kire o say 40 years ye kuro nin say that state of the nation's address na me be di ni chini se mo eyi bi amoka proverb bi say bomo chichie aha ye ndi ni chini ba say o kan sa on narrow to on nko ane de from government after government de bi enya sa na kan no ene wentie no on narrow no to on so on de or say yes how can this be possible? Or say I admit say the economic hardship we are experiencing is 40-year all high. I don't know about focus o na oti twi nti o de chemi mu 40-year all high chere say onu agia tumu say ahokyere na aba no ebi amba President Kufuor time ebi amba President Mills time ebi amba President Rawlings time ebi amba President Mahama time. And a sign of a good leader accepting said ye kumi enye good leader no dey den. But you have to admit say bibi nko you have to admit it. Na o admittable nti to say asema o kan to say ebi a obi kokum obi a o say oh ampa o nipa no mikum no te say o say o nipa no ye nipa papa o because okum nipa no no abeka say oh okum nipa no mpo. And I say Bible krampo kra wom say wo yem fom so agitum na wo confess na wo gitum na ye den wo gitum a afi ye de oboni a chew sa yes eya okum nipa na gitum say de oboni be chewa eya inti untumi ensay ekro ni say nanado ba ya na omo shase 126 ministers na ye shase bo omo kokko say ye hu bi da 126 ministers sika odi beto land cruiser omo petrol omo ketua sa sika ni nyina etumi si school adan ye say oh ejuma ne so ante jai ye shase say ye bob besia na ye say bosia ya ye boy say ya mfa nye mpuntunwuma kese a ebema ye mfa so ebe hayen wentie ene wentie obia civil society kan ye omo nim economics kan wantie obia afi na ase no ena o say say de miditum sa ase no eno mom na waye nipa papa
amemwo ene impuntunyuma no eya na enye heaven nsem o se woma omanfo etna krom na eye te se hela untimi me kan che nse wo ye kristoni okay inti meka ne sana meka se cocoa farmers ene omo bedua cocoa no debi nkule no abenu ene banchi ni nyamenyi na omo bebie omo farms no na good news bi wo ho good news na say ye bebie the farmer service center ewo district bia ene Ghana for ekuafo na ene ye manpower farming or the by day laborers anono ane na busia na nipa kra de obetimi adosen eno ameba ya me year rounds kakra man kodokra bra na mabre no nti kueni no kra no ahe no obetimi ado in a day ansa no obetimi ado 30 acres inti yadi infidie ebegu the farmer service center na yama Ghana kuafo atre omo efuo num inti edumre a ewo se on harvest ya na wako farmer service center ho na wako register na waji infidie ni bi depending on nia udua no na o harvest na woton a na udisika asa wako rent no na udisika na ko sane ye be ya ye de be servicing na unia foforo nso ye kue ni nso benye bi saa no ebema ekue dwuma no mabie sane be ya industries na omonso be run 24 hour no omonso benya nyama ne saa na nhihye ye foforo a ye de ba ne se e wo se ye enhance security okay eya na dodo na bebisa se na se o se ye be 24 hour economy a night shift se mi fifie se mi ku edwuma be 11 pm na 12 pm na ebia misro ana me pon edwuma 10 pm na me ba ebia misro me ye den se obeka ya eya 31st December eya wo so obi ana yes na obefa bebi anso police wo ho na omo ye visibility nientia ente saade bia ne se police no omu ni nipa dodo a omu betimi dia ye saa ejuma no de bia inti ye bebie police no na ya je emebunu no bebre egu the security services sane ye be ya omu betimi a provide 24 hour security service na ade ye de ba akokra wa ha ne se saa recruitment ya ye ba be ye minwa ye ntena akra enye biom eno a me bedru ha mete se auto forms na kra se wo kodwani security service this wa ko pay between 10,000 to 15,000 na wa ko tua ansa na mo a yira mahama breso ba first one oba nyina na wo ho se wo ko tua sika oh manti bida una want but na wo ho sesi akra de recruitment no ska omo ya omo di sie na se hu MP sa omo de betoto Facebook yanton forms ema obi anya kwan yo omo no mo se omo etimi the list akọ na ya je nkrofo bi omo no mo de beto Facebook anya me na make na eno is it new I don't know about the old one me who say MP in fact in 2019 kra no me who MPP ni bi kra oye bi nanse na ye who say MPC ye bi nti wo be in the past obetimi ama me hu omo no mo de beto ho we anya me na meka nti eno no ema emebunu bebre se unim politician ana unim obi a otenkran a oye nipa kese bi a ene uni se bia okay uni 10,000 nso a unya nti se no ye the recruitment no eba the various regions into what eastern region a ye bia ye eastern region e be ye recruitment no enya afi na obepo obi owo nkran ana obepe big man bi owo nkran bebi a wote no eho sene ye be ya ye benya imebunu bebre omo pese omo join police service military fire service mo be provide 24 hour economy security services okay memo ato aso but obe home so kakra e de amame na wa pensu bi egu minimum ma main fast da ma boa form so adaro ma mu kra yi mu amankomo twitwi aye possible
Old Up Concert Trading. Seven country say ope. Say ye nsuo say ye ensa. Ensa ne ye wode ye bro ne ye mbro alcoholic. Ena non-alcoholic beverages ni nyina bi ewe yen hono mo a wo ba won sa betumi aka omo nso distribute kasa prekon product ahodo bi ti say Alomo K20 Black Rock tonic wine ena fe dry gin ni nyina akwa won sa betumi aka bi Belaqua Vortic specialized vena any other product agidin ye papa no kwa won sa ebetumi aka ni nyina ebi ebo no nso da form pa Aninti eya na do ani akire ho achim manso owo eya sawmills no ho a oben sawmills no wo de call across crossing on you to lega information center enso so edi en muhwe a owo polu bicycle repair akire ho no mo a e ba to yem friend was 0549 530462 0549530462 and 0534 708142 Yemfre Old Up Concert Trading was our numbers in so na omwaye pepiase Ampedu Enterprise as we see and can said densie any ehwa kande de ade a dana bem papa into free gasam super plus super cool super strong yaba no iron rods wo nketo ani akese ani adantem na do an so sa marine balls or strong ones so hono mo anchense de bo dan so bibre ho accessories ni so de okọ ho a unsabe kan nyina bi afei oba binding wires wire mesh headpan and a shovel and also ko hono mo unsabe tumi akabi supply nwa bo na quarry dust or cast wo ho ton nyoma ni wie na ewose edi koja wo ba bia wo ko bia no ye de bekọ akoja wo a untie sika odan aboabo kwantempoin so ben Akim State Junction sanso so na Jubilee Hospital in Chen ho bi hunu no osan ewo Achim Swedru kwantempoin so a oni apiani junction die no hwen kwanta new marketing so eyade a owo ho eno mo achia so ahwene ase Yemfre Pepiasi Ampedu Enterprise or 0244 166937 0244 166937 and 0208 299115 numbers ya be friend Pepiasi Ampedu Enterprise waje wo so ye wa hoden a ye ka sei na aseda no e wo se ye de ema Kumi Herbal Tea no boa yen anopa bi ama wonsanka bi na bon kama what the tunes so shim si medu ko dunum entem no Kumi Herbal Tea ebemo ahoden e mapping for mo manu for mo free nya 10 years me pa cho muntumi ennom ebi atem dan ha nana twumasi amoafo ochini ba Kennedy okọ ha wonsa be kan bi afesu adu enso bra joe bra yaw ena afi bosome pharmacy ukọ ha wonsa be kan bi achiase ye be call fa yaw ena bra mike ho kedefo enso tie anope on be call kwaku amoa eho na omonsa aka eye Kumi Herbal Tea no ebi na ebi a woni mo obi o ma ware na mfie bebreni a wo ho aye den dia ma wo mo hepatitis B ana se low sperm count tete no fibroid ana ulcer woni mo obi anani o ha de ana obre BP ana HIV AIDS ena tete obi manpower obem wagina so na wabɔ adwuma yie Dr. Paul Kumiminta CM friend ne yankan ha nyina nkyerɛ no 0248 716402 0248 716402 and 0503785656 yem friend was that number C so na afei Frimpon Enterprise nso so ka ho bi wa my provisions say eye melo na wo pɛ eye cowbell nido den na wo pɛ ye ba no eye mackerel no nso a African Queen oba pa brand na agidin ni nyina oba ho no ma won sabe ka bi cooking oil no nso so o na horo e beboa wo pa afi yem free on yenko cosmetics no nso nku bi a wo pɛ say ye body spray and as splash and a wo pɛ okwa won sabe tumi aka bi deodorant ahodo ni nyina brand ni nyina okwa won sa ebe ka bi wo hot drinks de ebo ni ne embo ensuo se oye yie abedintuo dwumadie bia ahoho abesom wo na opesa wo hwe wo mo no mepache ya na wakoho onsa beka ni nyina bi yi no de si nchen a owo home appliances ahodo bebre free TV ekokusi eye fridge owo ni nyina bi woni ho oyi no nso de si nchen electrical no nso we be bi shop na a free cables, bulbs, lamp holders, ceiling fans, any home regulators, brandy beer, multi-sockets, yabano pop lights, na face sports, rope, pliers, brandy beer, sanso na fridge, core cord no so
or 3 pins TV guide na fridge guide okwa won sabe kan nyina bi e pa cho ne ma me boss yu nyina wo pebia ene nkrabata ne dosso okọ eye Mandarina Hotel ase ho no mo a owo ho sanso so na okọ eye Ako na bro sign no a one no edi anim hwe wo Liberty Lane mo ho no mo a Canadian Bank dan kese no so wo mu na afei nso okọ eye nkwantanum a New Market no so wabibie ne nkrabata ne bi ewo ho eno mo yemfrɛ Adwuma from Point Enterprise 0244897525 0206473953 companies ye bi ka ho ye kɔ animu no ye de wo mo aka no so aseda e de bema wo mo ye ne Mrs Beatrice Annan Esquire ena ewo fie ha no mo a enyo no nko ane ba ye entourage ka ne ho no the parliamentary candidate Dima NDC ewo Achimodan constituency wa ha Ira Jones Asante Sanso ena empanimfo ahoro e kan ho ba ye nyina nso so ye hunu mo wa ha ebre ni nti ye be na ye twetwetwa niema so na fe watimi de nani a kire mo ba bi foforo enso so mami bitus mami sa mo akwa ba bi mu me Joseph yes nti eno an waka no ye be kona o kire a 24-hour economy no wa kire mu bebree eno penny message amode nam ana side that you sound messages na de eye bebree messages na de eye bebree nanso emrenti no mepese mo be sheda asan babiem ade ba ko a e wo se mepese mebunu nso hu ne se ye the 1 million coders program eba okay sane ye be ya emebunu bebia woti bia no aban be trewo the way a obeye coding na wa equipe wo for online jobs obekaya yera John Dramani Mahama ansa no be fi akonua mo no or the Accra Digital Center ebae okay anka or the ba be sa trainings ama young people no and that's 7 years to 8 years yemfa ho nya hwe okay nti emebunu no bebia wo bia bebia wo hye bia no ehu hia se obetna office nti e wo se unya saa gidie no na maka na se ewie no menua ade a mede twato no se unim se parliament no eye 137 ni esi ye no se MPs ne bebree eluzu aba na ukohwe constituencies a MPs ne luzu ya menua competition a ekoso ho na nya competition ketwa constituency bi wo ho omato amaba ma MPs are from 1992 ebepem 2020 ansa no moto aba etia omo MPs no na MPs ya ye to aba tia omo no ene kohwe schools a omatena akonua mu be 16 years 12 years 8 years a omo ntumi nsi no afi na omo si esan so mo pese nkofo no nsanto omo so aba okay nti afi na omo si hospitals are no omo say omo de omo ntimi nya ho hwe no ene omo akoye shortcut ni nya mo de besi hospital nti NDC MPs no omo nso mutimi gi akonua no omo nso so omo na omo nso usi school ni bi omo usi hospital mekanisa na mekanisen omo tu abatia MPs ninti no bebia na omo nya mpuntuo ene because of sa competition na ekoso wo NDC MPs ninti no ene kohwe bebia na omo ni school nkwadatna form ya the dex koho nti omo betimi aye we nyina no mo anye gise ye to abati a omo okay nti ne kwakwa ne say nti ne kwakwa ne say odan ha no matu mo abasa MPP ba e mu hu hwe na se ye nyina ya nto aba entia nkrofo on the basis of omunyuma pa ana anyuma bone a eni abato obia ye bebre en t-shirt eni 200 cedis na wo yare a gise no to car mu e de akọ hospital papa se wakwan nya eni e obeka saa ye beto aba na sika na ye de be ye kwan no na ya becha amamu se munni eyi hospital na clinic papa mukasa saa na sika na ye de be clinic ye beto aba na omo de akọ print shirt nti muma ye hwe na afiwe no Honorable Jones Asante mumma no akwenya se ne ye be ya ono nso be kire mo se
se waban ewo ana o party na wo power enye o party na wo power MP's common fund no ye di ye bibi e ma ne ye yi enye saa de a yara mate me da se bebre na me ni so ye mra ni mu ni ba na me ni se o san sunsum dwuma o say investigative journalism o so woni mu ma bi o ma ko hia mpani bi a ai we will say ejuma na amoye no ejuma ehu hia journalist me betna ha we bi some nsem nines se MPP no so betna ha we so bi sa nsem sa se ne be ya timamfo no betimi eti obia na wato na aba na se ebi koje na ne no mo betna na so mo ye praise and worshipper eno no ebe ha adwen nti wo te ya na waka ai minimum pa ya wa chere be sa kwan no me da se okay we say for your name Mrs. Beatrice Anan ono part of the national communication team at the NDC or sign so e kan one legal team no Beatrice Anan Esquire and ye no etwetwe enkomo ye da se bebre ye beto so e wa ha no e de amamo on that note no so ye beda ne ye ho ye ba ye de aka nyina eto so TV man to be the best, number one and nothing less. The European soccer season is over and Ahenkan 93.3 FM has taken over. Ahenkan Intertowns Football Gala. Now we there a bastard Nankasa. We ni bra wo betimi akire wa duma chede e wo ball bom. De o hia ne se, we ni ukuro ebeyi mrantie maako edunwotwe 18 man squad. I be jem ediama ukuro e wo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ni. Na je so bia de ne town team ever. De o hia ne se, wo beba Ahenkan FM. I wo achim aboabo. Your front desk no abefa form. Forms free. Affiliation fee 300 Ghana cedis. E masa kwanya we empa ho na ampaya na ega enigen jama momome kromu beye dankasa the sports team of Ahenkan 93.3 FM ebe storm krobiem near the live commentary abramo wamra yesi sakan na me kura the jama section kura na egu no obeti jaula wo to be jaula wo to be yariwa o laje yariwa so gogo yariwa o laje yariwa so gogo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ebeye de na so person register so number be friend 0241 512388 0241 512388 enyumaku a eta yechi near the Ahenkan FM Intertown Football Gala abramo any Kampong Football Academy soccer at its best frames oil energy on the go. Asanso Furniture. Se wupe furniture papa ehwa ni ufie. Downwook Enterprise. Se eba hardware ewon krani ni mpatam dia oteso Enkasa Fabrics. Wupe fabrics papa apam na fatawa enua ni enkasa Angel Bakery. Eye pano show pano de St. Philip's Enterprise. Entadi penyina fie. Ena Vitamol. Eye duani enkasa. Ahenkan FM Intertown Football Gala. Eba fe gbe. Ebe ye piso. Kashe gbe. Stand up. Hey, Efia, mi watch papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea. Anka sa brei adibone. Ado we na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan na so yie. Na sanya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Sano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edu de adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton
nro ahodo Kumi Herbal Tea sumo Herbal Center ensano adwuma Dr. Paul Kumi Minta da so ya no obetimi afre no 0248 716402 0248 716402 and 0503 785656 0503 785656 Kumi Herbal Tea ana immune system support FDA age adwadie nkratoi atum Adwo we just many who dance and medjo man for bropa. Me tre hunchu capsules. Abada why makana be kaya new. Hunchu capsules e wo hon mo a entre ma prostate enye kese me hawo. Omanfo amodun son tentem. Mo amodun son so a ne mo ya anase muntimi nyon so kra. Bodun so ne mo hihye no. Obo ha na Johnson no kra mu apai bienu na ya bese no ho. Obi so hon mo a Johnson de tenten wan kan ho kra no ya Johnson gu no ho. Ebi so Johnson no kra twetwesi. Sa man hunu woni mu nyina ehu muaye ene hunchu capsules. Me nua no ma ya mani hunu ba ko ye fichi kro mu nsam. Na me sei Araba Bazen pills ageme pa. Enti me kan forma mo. Sa wo kwa fichira wa ya sitimi hwe wo sa na wo ho meti etoda bia emoja ntimi ba pii dodo ana kra se bia na twetwesi ebi so kwa de emakra emoja ntimi ni mu afusa na yie etoda wo kwa mpo no sa no ho kani be hia wo enum ni afichi kro mu ha wo nkaye ni nyina eho adro ani Araba Bazen pills Araba Bazen ena be ma wa your best man na opese wo ye no odan ko LB Amuafo na twumesi Kennedy Drugstore Well Green Pharmacy Mama Doris wa Asenfosu Francis Mesa wa Asenfosu Frank and Doctor Pharmacy wa Esekuba Dobembra kwa anebutu afre kurumpe fu 0504 906665 and 0545 906665. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me pa toye da se ufidie no da so eda ha mache eno ni dwumade ni din ofre me obuoba ofori amanfo yetwa so edi ama efa nia na edikan no ne edi akwaguo na fe ye be kwa ahoma no so ne ahyase ne mpanimfo edi enkomo na wotwe atwa mu no ye dwumadie mu yama wunya ne ntie saa semi kra ya ka ho asem wa ha no dawo onum say bribi see global fund for more brains and medical suppliers bi e wose yekuko yie sika ye de kwako yie free ho no no eno so ba bedane ohwebu ada ho nsem ye bebre na saa semi ena pharmaceutical society enso so de won ano atum ebia no pe ye behwese ye ne ompanifo bebo ho nkomo Ministry of Health enso so omo ba be implement National Health Insurance Scheme policy bi di ama foreigners womo en free Ghana how many Ghana for no womo de sa hye we e de eba ebribe mu ebedi mu nkomo ebiom enran so na ye nuanom Muslim for eda eat ada no course so kama anope ye pese yibisa ye nuanom Muslim for ne titu womo wo Ghana ha se sa womo afa hye ye womo eat fetal na eat ada yi no ya na dien woni sua edi efri mu a guide wom se Muslim for afei efri hono mu a yen ankasa nso Ghana for yen ye Christians ni ada osoma hodo a ye gidi a ye som no what lessons and yen betumi apeke from ye nuanom yi wo mu afa hye ya na oni tai edi eno these are the issues a edapono so a yeguso bo enhomamu a yensa company fo a yebetwe won ede won aba na ye ne won abo enkomo sima edu ensia pepepe na aba pa no pa nonkono eho ewo efie ha mache ene dwumadie no edin some messages amadaro mamodi aba we see a friend teacher Kujo tepanyina susu say the NDC should organize a public forum and explain the 24-hour economy policy very well to the citizens. The person who proposed the policy himself is so leading members such as Esiedun Ketia, Ablakwa, Kwachi Ofosu, Yamin Kwekubu Ahenana Oye, etc. are all giving different interpretations of the policy. I say very shameful for the party who wants to rule Ghana in this turbulent times. Nedia Odebaye no. Osenchiankoma Honorable Eric Nanajiman Prempe NPP parliamentary candidate at the moment for I have for ano north and afi Elvis or say mensa da panso ewo I have for ano southwest or chia womo sanso so and
Komen Sapila 2 and so dia wadia benye and what said dom kwabenya constituency no was it no matter the NDC propaganda for these elections, Dr. Bawumia will be the next president of the Republic of Ghana, and Chiankoma lawyer Mike Okwe Jr., aka Gabo, PC Edima Dom Kwabenya constituency, and afi Honorable Yaya Kasim Ata, or also CAS PC, Ewo Amasaman constituency. Komen Sapila 2, Nidio de Baye no. Senior Sly, or say this current NPP-led Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Bawumia government is the worst and corrupt type in our history, and or say they are looting our taxpayers' money left and right. Bawumia has nothing to offer than lies. Let's kick NPP out coming elections to save Ghana from a big ditch, period. Sly, Eddie Free, a year Greater Accra region, and what the Ebaye Adumaji Alhassan also say, good morning, Ahenkan FM. I'm blessed today, yet I say, or since young confirm a lovely parents, Mr. and Mrs. Adumaji, or so a church, I'm a Sly, or message in your kind was Sandy Abaha. A Miss Ko Spelele Kaswa, Nedi or Diabos, aka Bawumia Hawa Twaso, or in fact, the only thing the NDC is good at is to organize propaganda demonstrations and press conferences. So let's ignore them and support Dr. Bawumia for a better continuity. Need your debate no say hashtag Dr. Bawumia to us. So regards and confirm Honorable Mavis Howard Kumsen and Afe Honorable Justina Marigold Asan, Central Regional Minister, also Chiawong. So these are the messages Yamadaroma Modi Efa Facebook Ebaye okay or Doi and so then the Abatema say good morning host JDM and NDC should come out with better policies and stop joking with Ghanaians with 24 hours economy. Also let's vote for Dr. Bawumia for better Ghana beyond 8 years. Greetings and comma NPP national organizer Nana B or Doi Edinidi free tema. Ena odi ebaye. And let me do this one. Afi yenko ahomane sunku din komo we said good morning Oboba. I thank the market I think the market women inside Ashanti region are just dreaming better for the chief of staff. Okay, and to comment newspaper now buy or see chief of staff. One money did not running mate in our working. Or see, according to sources, Dr. Matthew Poku Prempe will be declared as Bawumia's running mate in a couple of weeks ahead. Or see a friend of Kwame Alex, Utien or Monitayen, Eddie Free or Dan Quanta. May God bless you all for your hard work. Yeah, that's Sibibre, Kwame Alex, Nedia or D. Ebaye, and also what said Dr. Bawumia, Ebebo Dr. Matthew Poku Prempe Din so on Emrame running mate. And checkra Kwame Alex, yeah, that's it for coming through with this one. And Winslow said, good morning, Obi. All right, I'll say good morning, Obi. A great show, please. I heard Honorable Victory saying that police service will run 24/7 when NDC comes to power. But the little I know is that every day and any time there are police personnel in various police stations without blah 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 blah. Yeah, that's brave. Okay. I'm for bright Eddie Free Metco. Nedia or the buy I don't know. Yebekwa Homani Swana. Okay. Enti bright ampofo on only message our DE Free Metco. Buy and I say student teacher. Ah oh behemu esuya de no. Oh tugumu baha. Hey, bright. Asemu Same Boache and so the Odiabano say from the explanation of the NDC communication team, Dr. Ousu and more of blah 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 and can Dr. Ousu Asemu senior. Okay, anyways, thanks for coming through with it. Yeah, that's Bibre. Ousu one ya wokana semi. Yeah, and can Ousu be asemu hanamo. And the no fancy. My main Kwahomana Sona Fee. Yene Sariki Alhaji Abubakar Umar or your national vice president Edema Council of Zango Chiefs. Yene Korchin Komo. Sariki Oti and Salamu alaikum. Wa
Barika de Sala nso so. Barika de. Na Sarki ya nam ni nyama yo. Baba. Yate. Anopedi aba wo nchen e pesa wo dombo an ni sua de kakra. Wo mu a ne ate yesi o ye nuan Muslim so mu di idi fatal o mu di idi ada se de kokoko so yi saa ne ma ne mai eya na esisi a musua bibi frame na se musua bibi frame eya na ye den ade obi anadwen nya ma so no what are lessons are e was so musua di free saa de ya de bia ekoso yi mu ne di ka mi chawa tifo nyina ni mu so adwuma pa mu ye na ne di ka on faso bebre na ewo mu ma obi biara o nya sumni se o ye Kristo ni se o ye Muslim ni e se idi adhai ube huni akase mu aye se enye se bita prate ye huna afa na na se Yehuna aye mu ari David e oni ntia na se onyame ye wadum we Muslim ni even the Christian ni mpoa onyame ye wadum na odu samre ya asida na odi man yanko na afi we onyame sumni so o shebia onyankopon ntia to so se wo shew no so wa usa obi no we ye onu nyankopon no nim ne oye e Quran o Bible it is timing it's free na Abraham kama nyankopon se on fa ni ba Ismael nkobo afodie on fa ni ba nkobo afodie. Okay. All right. Enti Sarki se eduru hono mo ya mo kai bibi. Afashe no kra mo di no eya na ede e ben ni gina ho de mapa obroni se symbolize den. Ne di kai asumdie. So enna bi na me ka se se onyankopon ni wa du mriwe se ohum se Uso yempe niema bi atwetwom woni bi aba service niema bi enfata ese otwe wo funu enu ena ma wo se wo ekramuni ana se wo nyamsuni entina ne gira ho mai pa no se mai o mamba pa amsuni ami ese kesi se wo nya mwe na se faso e wo e ma o ma ne ko idi no e bompa e ma o mai na asitra problem o ba asundie basa ye ni adi nyina ma enu titru ne ko aiza bia ya ko bompa ye na o se du wa ye ko asonde mu ha entino na etre bibi ese akomshefo ni o mu ye no ena ye bi etire because edu mmiri ya omuko bompa e tiro nyankopɔ so mai mu ayedi mmiri nyamiri pa ni abompa e ni ma bisa no enu ena ekoye wo ani asire woni fa tere ama o mai ni yen man atmanfo eni wo ka ana dinke enti ade a woni fa che ni mpaibo ebre nzo bisanze ebia bibia jinamaya sanete okay mo matro ne efre a yekunkum mu anu je so ati ajeze efre na na Abraham so e onyankopon ka sefa obanu ko afore ma me wodi no ko be bia ya yeko ho efro mina ho no mu na okokum aboa nti mridu a oko esa sacrifice no nyankopon ema enje gebra etire ne se won hwe ni nsa ni faso ojanzi bo on fa no mo na on ya ne ba no because wa katre ne ban se ma su dai onyankopon ya tire se me mfa wo mo afode ma no ena nenso ade ne yemede ela kola no se oh me my crab
so nyankopon energy ya we akwa onyam me akwa me so me onyam akwa so we are ashel say ya family so we to be cry show manima but we bo manim na there's that sacrifice yes usa kenye so nyankopon ahu ni mobo no di aboa ma etre no so fa aboa nya keye mai only can be a betwa every year I don't know idea sumbu mai pa nyamisumni bia ene kramoni kwa nyamisumni bia Christian and Muslim bia wa wonye we ade wonti we ade no ese bi hu se ne osumu nyame enti sa sacrifice ne part na wo ho nti ne duru ho a mo nso mukum nwan na mo ya adoye no on sa eno anti ne so esa okay onyankopon si ye komsheni fa we nye we na onyankopon aboa no na ana waboa e no wa fa di pa na o si we fa mo a eduru wona so mu obi dia e so to aboa na wo ye sacrifice o chama obia nye se o muslim ni nkwa o di muslim for the ma Christian even obia onya so bra wo se wo ye se bia se ye nso kra ye twen ye de afiri wo hoyi wa wo se o de o kwa sorry amakura wo beti ase ezi enji na o twen o di ebe ba yate na empe bebre ni ya na ye tight se mo ye sraha enti duru ba bi am o ko chaade no kra na asi bi no mo twetwe mo nan ase kakra minim se wate a no nso so anu yie ne sen se o ko ese ke so azu na no twetwe ni na ase unse minim se word na me ntimi nka ni ya ye se sraha wate sa word ne da aha enti ye so ye nua no muslim for ya mo tayi sraha no ene ye pese wo kirim kakra kire e die enti e bi no mo tene sa akeka o che na de no kra no wo twetwe ne ho yi. But we saying either had the end of me show. Either had the end of my teacher. I know they watch Richard. Black, okay, didn't want to be now with this car command with the mount. I don't know who born here. Why now who bought fire at the throne, Uncle Paul. And I don't know we are mounts who be here. And that baby I will born fire. I what are they? You kind. And then I the bonnet. That will be the girl now, June, as I new name here only go area. Oh, I see. What are they? I see. All right. And your bonnet crab, but you can have so. If that will be once the video, I'm more beside. If you are done, Crano, Nini or the Beto Coco. Once I will against Lao. Who are you and who is that? Oh, okay. Na eje se de enchirichiri mu ne na mo mframa mu bi mu kire se o prapra wo ho se bi o musuo na de akogu obi so na ntisa o pra musuo kogu ba bia ni bompa se onyankopon boa me esi ma bompa ya ma na se me yi ho stra enye boni wo ni wo tumi ni wo musuo fa wo obi so da enu de ni pa kan kwa onyankopon kwa na o ebi bia. Okay. I see. Ene na yemfa no nkonkon ho ene yenye ne kaja bi na ye wa abato afimu a aka bosome ne kakra bi ne yakwakoto abai wadaroma woni Ghana fo mabunu ne titiru yenua no mo eno mo ete zango sanse obetia yeso obi akopai obi ani afre ne san yeso odi o wodi kabiru wodi sei eya na tai wo hopa wadaroma ene Ghana mabunu ni nyina nkasa ne titiru zango mabunu no. Yeah, me does na master mama can some dia over to program dia o radio shoot to Ghana and the last one I meet chat with tufu say about 2 years abai ana everybody obia e na din dada aje akola ya wonu ne no ni sebi aje a aka wo befa wo a wo beto aba wo ni mu wa ye wa din dada so mi be ka bi tell na say etumi dan wa din afa enye boni ye ne o si e ma no me mu men fa mranche wa nsem se me kota madaka e na ati me sisi me ni be ku me ni abe paki wo kai mu se mu me ku ni ma mu wansi ye wo be fa wa kokko ntokwa na
Mr. Da, Mikasa, who open, who they push on the new facility or come one more Santo Bay. And I said, anybody, and now the none of your account. Muka Koesa, Adwuma-Adwuma. Who better than the only person anymore. Wabefau, what you are 50 Ghana. What can you chew ya with him? You chew ya with him. Enna, Yan Chukrana or Yankupon, Akuya open no fruit, then no fruit ya. Papa, one time I overfound the another certificate, no. It's a certificate, the video. And employees to say are sharp and there's no problem application being. Now while we near you are who call master office somewhere, a corner of the country and the boy, whom we can certificate we are on family. If you can go school. Well, it's the end of the phone and Kazan, a foot you will become mine. Yes, near or mine you die a foul in Cropoma, Echo Punto, Quatu, Abayeti. Na ye ye be di o man so na asubiala and then na kwa kota asubi what treno 77 nyamra samawi what treno mo aye na o je so tira o hwe ha no onye obi anya wo so no de ba intimidate me mrante no ni me maba misremu obi anyi ne ho ombu ni adwuma bia pa adwuma ye ana so ye adwuma na pa ne obedi no wa hwe wo ni obi echi nkokaso o abazo nguti o be sisa zongu fo na maso e di ye be sisa mo akoko ntokwa da bi da ti ayama obi a kura no so ye de ni kura na so ye boni wi a ebusa na o ti bidin di Abubakar bidin di Ismaila bidin di Musa people for na nim se di sankwa dimani enti the person in crofo no ni na zongu fo nyina e put that people no wrong omu se enye no kure se ye yes, near one. Casania, he's not a mama or president, former president. He's now Baumia as a vice president. Mustafa Ahmed, Baba Jamal, Kenya. I don't know the yet to do on that. And we say we, the end as we get the animals we say Islam Lankasakra, it's ya das papa na sarki ne yɛkyɛn sɛ miankasa nso kra metena zango shukura zango ɛhɔ no mo na yɛtena ya wo yɛn tete yɛn anti yɛnim nea wo kan no krɛ kramu som no ana sɛ islam som no ɛyɛ asumdwie ba yɛnim die ntia ya na beduru abɔnten a na nkyiremu no ayi bibia wɔ hɔ no nti yɛda ase anɔpa ne afutuo Yedasi papa Payane Sarki Alhaji Abubakar Umar or your National Vice President of the Council of Zango Chiefs and yen coaching come yen fancy way na yen fast dan koma boafo a wo ada romekura yi mu Jubilee Hospital anopai o ka ho bi no ama ya hoden a yeguso a edi dwumadi ho kyeame de ama Jubilee Hospital so yen kan so mo services no wo mo ebu nkonta no o ka mo nsantasu a number say edu enan and what they sum ade share outpatient service na cost 24/7 ayaresa or the mount inpatient service in nso ni and also ye kama pa mpacho private rooms wo hono mo a ne bo no watete so say who lab no so test bia okwa obeye e de amount pharmacy ni sanso enantene natal care ni afi ye kono postnatal care no so a eno so mo ntoto na si theater to the end, I was here, you pre-hand tempestuously near the amount. Your ultrasound ECG scanning machine or free with 3 sukusu nase baby be ariano as sumani be ye piania pedra kama huato when ni or sent and a how ubuhan and no had you who wisi or had ya a cockran or who fita asem ya tuyata a patch of when chirimwe our Jubilee Hospital no mon pewon show on 10 tempa or sene how untimi modum pim untimi eng ni hwe obi beje so de kaka se nwanam me pa chaw fu ani chire mu o Jubilee obeyi sa how ni nyina de free ho ama insurance no je aban de na nkrankran de ni nyina wo kwa obetumi ahwe no adi ho djuma kama e de amount Odan boa mantra twene kese no so na be hu ni 0244 575799 0244 5799 na 0241784645 frɛ wo mo wo sa number ne so na wonye so ne kra no
ɛna no ne yɛbɛbɔ amaneɛ sɛ ODI Electronics yɛ no hyɛ Odi Media Network no ase yɛpa ho ntoma ampanyina mpala ne nnuane ampara mpa yɛkopie mu ɛwɔ ɛyɛ nkwantanum MTTD wɔn mu anim hɔ no mo ɛne yɛ fɛ ɛyɛ fɛ pa asɛ maame adwuo saa wakɔhwe fu aba no wɔyɛ fɛ wɔyɛ sɛ tom na wei nso deɛ yɛ fɛ nkrɔfoɔ nso ba bɛgyegye wɔn deɛ kɔ fie ma ne yɛ kama maame baako metwerɛ ne din afia deɛ mpo maame afia bibi metwerɛ ne din anɔpa yi wɔ tie yɛn mekyia no saa nso so na yɛ nua baako ɔno nso bɛgye mu nyinaa yɛkyia mo yɛ brada no mo a mo nso bɛgye mo deɛ kɔɔyɛ yɛkyiakyia mo nyinaa na wonim bibi wo sɛ yɛn hyehyɛ na yɛde aba ne yɛse TV na wo ba bɛtɔ no ebia na wahoɔden so ne nyinaa aso fa bra betua fa no ne yɛmfa adeɛ no ma nkɔ fie wei no a yɛka yɛ no ɔmo ɛbɛba bia wo sɛ o mekwa de mekura sika ne nyinaa dada ɔmo ɛba yɛ nyinaa mekwa de mekura sika ne nyinaa dada sɛ dɛ sɛ ɔmo abɔ time ɔmo bɔ ɔmo na no papa sɛ ayi Pentecost sɛ da no ɔmo nyinaa bɔ ɔmo na no papa twɛn si yɛbɛbɔ whistle no sɛ momra ampa yɛbɔ yɛ no ɔmo nyinaa ba bɛgye kɔ ɛne maame afia ayi baako ka ho ne din baako ka ho a me wura afi sei wɔbɛgye ne deɛ ɔde kɔ yɛso yɛbɛbɔ obudin na bebree ɔmo nyinaa bɛgye de kɔ me ne wo ka sɛ yɛbiem a wokɔ a wo nso nsa bɛkɔ akɔka wo deɛ sɛ wo deɛ wahoboa no so a hallelujah ahoboa no nso nso yɛ afafa ne bra ne yɛnyi nto hɔ ne yɛnyɛ hyehyɛeɛ no na waba bɛgye ɛyɛ ɛfa no so akyiri na de aka ho na ɛkama so ate aseɛ enti sɛ TV na wopɛ bra air conditioner na wopɛ sɛ yɛ fridge na wopɛ sɛ yɛ washing machine rice cooker sɛ ɛyɛ blender sɛ yɛ kettle sɛ ɛyɛ microwave sɛ yɛ stove sɛ yɛ deɛ wopɛ bia ceiling fan ɔmo de ahorow de aba deɛ me deɛ abrantie ba bɛ sum nkokwa asafidi a ɛgye pow ɛsɛ nneɛma no gye yɛkɔkɔhwɛ foforɔ ne nti yɛn nyinaa deɛ ne bɛkyerɛ mu wɔ Odi Media Network ne ODI hɔ na yakɔ akɔgye yɛ deɛ mepatɔ sɛ na medi kan ka kyerɛw no nkwanta num MTTD police station no yɛne wɔn mu ɛna ɛdi animuhwɛ wadaroma obɛfrɛ wɔ 0550 900 600 0550 900 600 yɛyɛ adwuma ɛfiri adwoɔda ɛkɔpem memene da yɛwɔ hɔ no mo 24/7 wobɛtaa hyiahyia adwumayɛfoɔ no ɛwɔ ha no wobɛtaa hyiahyia bebree no a wɔ hɔ ɛwɔ mu a wobɛtumi abɛhyia yɛn no mu nyinaa wɔ hɔ wobɛtumi abɛhyia wɔn a aka nyinaa nso wɔ hɔ ɛwɔ mu a general manager nso tumi to fa hɔ yɛrodi a nka na nkasa nso tumi to fa hɔ wobɛhyiahyia ɛnti sɛ woba wo di a ne deɛ a wobɛtaa hyiahyia henkanfoɔ no wɔ hɔ paa because ɛyɛ deɛ nti yɛnan yɛ ntiantia ɛwɔ hɔ wadaroma bɛyɛ ne saa ma yɛn na ɛntumi ɛmoa yɛn kama companies yadaroma ɔmukura yɛ mu ɛne yɛde dwumadie de brɛ ɔma yɛnkɔte nkɔmmɔ wei mfiri hɔ yɛne Reverend Dr. Sena Awiti ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ wɔyɛ Executive Secretary ɛde ma Pharmaceutical Society of Ghana yɛne ɛtwe nkɔmmɔ Reverend wote yɛn ka Christ asomdwie nka ho wompom bɔkɔ deɛ yɛda Awurade ase papaapa na wedi wadaroma unano na yɛnya ne nteɛ sɛ Global Fund for abrɛ Ghana for medical suppliers bi a wɔsi ekoyi ne de bɔ yɛn ho bra adeɛ ne beduru hɔ no mo a yɛnhunu ne ɔkɔ akɔyi si ekoyi etuo si ekoyi di akyɛ yɛn yo adeɛ no aka hɔ ɛna no ne yɛte sɛ Ministry of Health sɛ ɔmo ma yɛn na wɔtwe mienu ɔmbeyi ne nyinaa firi hɔ suo mu beyi suo mu nyinu yɛnya ne nteɛ sɛ mo nso mo de mo ano atum ebi wadaroma sɛ saa ne te agyere mu ne sɛn yo medase sɛ etiefoɔ tie me a na me ma ɔmo nyinaa ma akyɛ asɛm ne nyinaa ne sɛ Global Fund no ɔmo yɛ ekuo bi a WHO ɛna ɛte saa edwuma na ekuo na amanɔne amama bebree etumi de sika ɛma saa ekuo na yɛfrɛ no Global Fund no Bill Gates na ekuo ana na edwuma no nso ɛne edwuma bi mu wɔ ha ɔmo nso de sika boa ɛne sɛ yɛde yɛ ekyiri bi adeɛ ho
Adwuma, the is one Juma, HIV is the tuberculosis, one Juma, HIV is tuberculosis. And unti Omoya na Omodi Ato Nua, Edimu, into a year Rubia Keke, almost I say crano, na it should be in Rana or Ghana crano, almost say because of better quality, the quality, I was through, and I said, yeah, almost GD, I was ranky. Oma Ghana had the crano, almost SC and Crawford, and to me, FDM, well, Mona, almost a factory, no, almost the queer name, and so much me, Ama, almost cracked to a new film, almost good, and when she go back, almost scanner, almost the tone, yewo amanonin group is muswa I just say a timu one now mo dey abre na de ahwe sai aremi ensan enye no nko mo dey fidie ni de ekeka ho a ye de ye adwuma no ebi ni RDT test kit for malaria etumi wo wonsa no na ye de moja aso fidie kitu ebi so na ya se bi awo malaria na isi akra HIV ni eso kra ye ni nyina na the omode TB ana ewa TB yare no enti se eba corona ye bi edro no ema mo no ana enyoma ekeka ho na ema mo no mo na ese mu yi enti we crowd that started last year ebi mu ya obes ebi kwa yes as far back as me and only good port you see betia tax and so betia levies and so global finance one bita say here the new FM mostly and some betia tax and they don't have at least yafa and who can the abrema musumfa and who come on the baby and it's a minister that I know you man match cry you should press statement on this amene omopiaro noka enya akasa wo station back also and also nanka statement this was March 18th to 22nd was yanka statement no here because omo yi no 3 months ago up to now that's the issue but minister fufu we buy no or no better asam no say ene ni wo ade no e come be fast way you know obey and nothing near bona basu but the man will say, and so you need the because a ferry. Sir, obi edi ade abeche na koyi fa hwe won krofo no nso no aye bibi o ho enti minister for free na was say obi sa kai won ho nyina na mo 7 million per na o minister of finance wakoji kwa de ama no kwa ni nyame ni as ya wada Thursday na ya be breaking no now we you contain about course me no about ko TB no we and malaria injection test net from Colanda 5 omanya 3D more thing and apem for omanya malaria oh enti in no way yeah ya say no be enche 5 months na extra enti ye say you using in temper it goes by force of using intention. Yeah, say, and only be over, not 1 month, that's at me ending. Not I aspire. I saw Ghana, just say, and not not just say, and go for a no about our port, and so you need be or my mo. And the minister, and you don't know, because I am money 2 weeks. 2 weeks, no, I said, oh, as some way a year from last year. To the extent that coalition of NGOs in health, or more civil society organizations, or more global from Ghana, which is CCM, country coordinating mechanism. How can some demonstration 25th June? Oh, yeah, I don't know. Or my woman, I don't know. It's so a second, you say now you acquire a press conference on. Wednesday no nti minister be kasa ye no na yes answer ni
you said press conference in Yanya, and here Dane, we are Sancho, the Enkadwell press conference, because the minister issue press release and a Wasan Casa, and you boy the man into the Sano, and a press release, Yabona Basu, but you need to say on between, but yeah, quite a minimum, as I say, yes, now, I we NCBM, and I say, NHI scan, yeah, it's your tax, you because to us, promoting a Sika, yet wake up, I have for. And so, scale to Parliament, your passing law say, and then any man here, they pay us. Meanwhile, the dialysis and for our move, Sikano, and Quebec, you say, can it be so? Yeah, I say, a day I invest the NHI fund, National Health Insurance Fund, and more moon copy, among first scanning in a moment. Now, young far as a 4 and to find someone who said, a scanning you see me ye. Because I promoting the who are who on one. Okay. As I say, yes, okay. All right. Inti a bit more shall say, can say in going forward, said you can, you know, say, yeah, appointed Obi as minister, na ko sector bia. I was say yenya obia or at least background edema ministry na okono se na be ya obete wo mun semwa si ye e bia say we comparison minister oba ye nche ye bia mpo mun semwa mo kan weti a wetu so na mo why because it could be say oye medical doctor ninti no o tin komo no amudi no asi ye e bi ma sha se a mo e this conversation we e dey aba mo position wo ho ne den. How do you comment to say asem yankrofo keken? Oh yeah no yeah any position but be yes ni pana all course sector oh at least onim sector no ho adwuma ana de sector no enyuma e wa ase the other things we say there are times that you see in the ministry you have directorate for technical coordination and that directorate no in human and I say it's my phone ministry nursing and especially the ministry for health with the American ones technical heads or directors or who knows about their very special areas and fields in the ministry. So when your minister being so are you good in management and people management and sector management and public service and public sector. Even though he may not necessarily be somebody who has background in that field, but knowing management, because there are technical heads who already knows the thing, but how to be able to bring resources to your ministry and also resources and as a nyama yediama ministry me say mon fanye adwuma no obetumi ache ayen ye anante asie akọ kasa ho akọ ye yi atumi achi the uhia for ministry. Now I think that is more important. Obetuma akofa obi a oye sa ministry no ho why maybe our professional who need how to advocate for resources, how to put that budget together and advocate for it at cabinet level in the identity. It's not enough. The American say it's not enough that the person is a professional. Ideally, if he is and knows the sector well and knows people management to be a plus, but I don't think personally it should be because we already have technical heads or more, and also Uber Fan said they are stakeholders. That sector no they be a policy emra ana nyama mode to akwemi say sector no so no edresa they be a unya engagement now uji adwenfa won adwentreffi omo stakeholders not say nyina sector for young for young see juma was a sector no said the unyama bit na ko and it is not necessarily say unya na sa say but when you na unya obi a only how to manage a public sector ministry and so and also boa. Okay, all right.
Reverend Doc ma yena se na yen fancy ni ehwe animu sisi ayi minister nso ama yen 2 weeks say within that time no be say container ni nyina yebeyi na yedi nru no asan ye ho yare enti ye nyina ye betwen na yen hwe 2 weeks after that no ni yebesi bia so ye beba wonan so na se ne de bia wo ma ye kwan no oni atiefo nso ache ye beda se anopai by yene Reverend Dr. Sena Awiti or your executive secretary at the Pharmaceutical Society in Ghana, of Ghana, and in the Coco Bo and Comono. All right, enti ma young five and Saba community and Saka Hanan some fan to us on the sorry median swan cassa. Health Ministry and more appeal to medical laboratory workers union say or Srawong. Almost strike and almost heard them calling it off because it's health ministry no you cool boy opening back when we down some pow yeah dio as one day some fast one no ya can as a papa wa bere opening man nko home o so there be and say we ja niam bibide from one to the other ya kan ho asem kan you. Anyways, ma yen to aso ha no mo na fe yen hwe na yen sorry dwumadi no eso somebody can catch us says I crime as I am speaking right now dia demonstration kese cause ho demonstration ni nyina ne se dia ekuo yi kire se aban no pese om ka roma to din say state capture or gin niema bibri no de man nkrofo which is bad and I'm so I'm a member of parliament de ma manfo one north ton ura Samuel okujeto ablakwa edi domo ani ma protest e de tia 60% stake wo hotels makoma ko 9 yes senate for de ano yes ye ton de ama Rock City Hotel yira Brian e champon eno na omo kire so mo bonyo so a me no ka say demonstrate han na ekoso den e won kran ya enye asem ketwa yira aban bagben so e na wo kire say abato a ye ba beto no afi na wo say ya asundwie eni to say wunya akwanya na wo kasa wunya kwan na wudi nkomo a na wo de eno so e ho asem de atum kakra oni Ghana fo nkasa say abato no enya asundwie ye betu be wie na MPP awi ni NDC awi ni a Ghana edin ne nsesa baby a wo dan si no enane se ekoto aba ni wie na se wo party di nkonimu a se ye MPP o se ye NDC o baby an kan fam edan si edan no ensesa edan ne enane ne ho konkodi odan adan ya se party A na wi ni ana enkonkodi asene adan ya se party B ni wi ni ye se de tie no asa na tie nyame amamu a wanhwe ya ni awohwehwe kra emmam enti no enwo se ye kasa abato ekoto enti o man no emmo eno na enye suban papa nti era aban wetuyefo eno no Kumasi High Court adismiss suit bi a file ye Chief Inspector Sam Okra ena of file sa suit no a wodi tia Inspector General of Police ena o man no adan a o se ye pagya ne dibre na o se ye pagya mu no ye twetwetwe na sinti we sue omo na endra ena wo kire se court no na anu efia da mpokura mpo ena wo kire se court no e boss asem no etugu ya eno so ho asem enenam emfram ma memfa last one we infanto aso we see a friend Obama kwawutafo ena odi free abana wono so kire se the Lions and the Tigers have dismantled the NDC 24-hour economy as the party disowned their own communicator Ateusu. Or say this is not a good party to join, so all Ghanaians must advise themselves and rally behind Bawumia and MPP. We no say hashtag breaking the 8 is a must. Yate. Anope ye chia kwawufuo nyina da. Maduru kwawu nso dia ene na emfie nso enra ni mfie nso a da sebre akuamoa a Japan. Oba betena akunya kasiem se man hene ewo kwawu abeni a kire se ohwe ne nananom adwapade ene mu adehye so
betena konwa so se wo hwe chire di ama ne nananom no mfinhia enson yenra eni nti oboma akuamoa Japan da sebre nkwa so afei oboma ye ka oboma no ana ye se kwawufuo manyina da be bibia kwawuni bia wo bia no pai ye mo ache na ye de da sebre akuamoa Japan krade amaw se mo bompa ya eya mo nkoso ankai kwawuman ono nso so konkonwa dem no ogu nsa wo kai kwawuman bompa pa nanso mpanin so dodo fun mon eni nti no nso sire bia ma mo se mo bompa ya mo mobi emfa ma no ntena so nche na nyansa ne nimdia na nanom edi adom no na onyankopon so de ne dia ta akire no na nisu ade hunu a wode makwawuman entumi emrem enti da sebre ku amu Japan a otoso mienu nana onkwa so yama wutiri nkwa o tiri nkwa nana pia o nemom emfinhia nso aka wo wanim no nso Akufo-Addo ene Mahama Kambu no atadwe ena die bi ye mikrom fo ukonkoko a adwuma bi ani ho eno de nana ye bo abaso bobobobo wia eye question mark kese ye bisa se daben na nwuma ebebuso na se ne ewura dwombo adu kan ye se MPP aben ebe ma adwuma buso a me akra nkrofo afiri baabi nkrofo afiri omo ama nso amoma pe adwuma no nana ye bisa se daben ena adwuma ebebuso wo nkokọ enya nkokọ nkwa na ekwawu bate ho na akwa ye atran kase mu a otwumu ne beten ye pe obefa ho na ade afro bepo no nti nya nkokọ nkwa na yesire mpuntu na kọ ho nkokọ abitifi obomen asakraka tafo hwehwe ani forifori ani sa afran plains nchen ho nyina kwawu ankasa kwawu man no ankasa no ebre ben na dwuma ebebuso na yen akwakodidi nkrofo aman so nkrofo akuro so no ya be ekuro ma be adwuma da sebre we di wadawroma mo hwe na mo nye bibi mfa ho kwawu deserve better so atin komana say nana de oye guy enti me say what de me kan ase da sebre akuamu Japan nana piao nana na mo nkoso enhyirawo na mo nkoso amfa nyansa no mo mfinhia nso edi anim no obeye niema akese abusia konkon ya so ene ye gya adwumadie nso de asie nyame ya dom a otena ode yenkwachen besen aba na yakọ nananom nan so de a ene na yebebo mpaye otwieri amponkwa mi ensanie asase ya ensa abusumni asa ensa ensu wudu a mo twa ye ho hia mo nsanie nananom mo die nie mo mo twiriri na mmegye tirada asona agona oyuko eni bretu adua na eko na asachi ni ase ne ensa mamfo mo mra mmegye nsa no na mo nyina ya kyeji dina pa ina na kwaku ampofu wunsanie ina na ya agye wunsanie na kwadwa ase brabegye nsa no na kusi brabegye nsa no akusa bre pie ku ampon wuso wunsanie nananom